варзишгари мо бар он буд ки ҳамон амалкард ё ҳамон марҳилаи қапидан дар бахши иҷрои ҳамон фануни нафасгир кардан ё буғӣ кардан ба таъбири дигар хилофи қоида буд. Аз ин рӯ довар ҳам қуввозмоиро манъ кард, чунки ҳамон қисмати ҷоғи варзишгари моро фишор медод. Ин паҳлавони ӯзбекистонӣ ки ин ҳам берун аз қоидаи гӯштини ҷудо ҳаст. Дар ҷасти навбатӣ бубинед, варзишгари мо кӯшиш мекунад бештар ба ҳамон фанд ё ҳамон усул ё равишҳои фанди хоб амал кунад, вале чун ба назар мерасад ки варзишгари ӯзбекистон зидди ҳамин гуна аъмоли варзишгар яъне омодагии хуб дорад, дар форми идеалии хуб қарор дорад. Аз ин рӯ бубинед паёпай дар ҳоли як тарафа куштин гирифтан варзишгари мо акнун аввалин шидоро мегирад. ҳаракатҳои намояндаи ӯзбекистон андаке афзалӣ дорад, новоса аз оне ки натиҷа ба даст наовардааст, аммо дар кӯшишаш инҷо акнун афзалии матонаташ ба назар мерасад ва абдулло аллакай шидо гирифт, андаке сустар, заифтар матонати худро нишон медиҳад ва паҳлавони ӯзбекистонӣ имконияти андаке фаррохтар дорад ҷиҳати боз ҳам қавӣ кардани силсила ҳамлаҳояш ва боз беҳтар нишон додани ҳунараш. Ва ин паҳлавон андаке дар марҳилаи қаблӣ ва мушкилӣ ин роҳро пеша кард. ҳамон чархише ки мо мебинем аз ҷониби паҳлавони ӯзбекистонӣ ин кор ҳам хуб анҷом ёфт дар оғози дақиқаи сеюми нерӯсанҷӣ. ва дар хусуси азиз гуфтанем ки раҷабалӣ маҳмадиевро дар дидори аввал паҳлавони моро шикаст дод, дар рақобати дуюм ҳам олим авазовро мағлуб кард ва ин нерӯсанҷии сеюми паҳлавони кишвари ҳамҷавори мо аст ки боз ҳам дар ин ҷараён хеле фаъолтар аст. ва дар хусуси абдулло каримхон барростӣ мо ягон маълумоте надорем ва ин чеҳраҳое ки гоҳ-гоҳ имрӯз мебинем, албатта чун гуфтем ки падидаҳои наврӯста ҳастанд. ва дар хусуси ҳамон иҷрои усуле ки варзишгари ӯзбекистон кард, агар ҳарф занем бубинед, ду маротиба ҷаҳд талош кард як шеваи қапидан, басони як ҳаракате ки басони тимсоҳҳо баъзан дар миёни ҳамин ҷудокорони мо ҳамин ҳаракат ба мисли яъне усули крокодил ҳам мегӯянд ин равишро, яъне вақте ба гиребони ҳариф дар меафтад як чархиши вижае дорад, як чархише дорад ки ба худ махсусе аст ки ҳамонро ба анҷом мерасонад. Каримхон бо суръат аст. нурулло паҳлавононе ки имрӯз мо мебинем аз ноҷаҳияи ҷаббор расулов, соли неъматов соли 2019 инҳо аллакай ба ин феҳрист ва суратмаҷлис шомил нашуданд ва мебинем ки баъди аллакай вазари паҳлавони ӯзбекистонӣ тартиби нерӯсанҷияш матлабаш комилан дигар аст. дуруст аст. ба он хотир ки мехоҳад вақткушӣ кунад, бале вақткушӣ кунад ва аз ҳамон ҳаракоти тактикӣ кор бигирад ва дар тадбири марҳилаи ниманиҳоиро ҷуста истодааст ва медонад ки аллакай кумроншо дар хусуси ғалабаш метавонад ки бо ӯ рӯбарӯ шавад вазъияташ. дар мавриди чун нурулло гуфтем, дар соли 2019 дар ҳамин ҷоми президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон иштироки фаъолона дошт, ҳатто бисёр партовҳои ҷаззобу диданӣ ҳам ба сомон расонида дар вазни сангин. ва ба ҳамин тартиб қисмати поёни вақти маъмулӣ ҳаст. бубинед, дар бахши неваза варзишгари ӯзбекистон нисбатан пешсаф аст дар кор дар замин. аллакай ҷои дигар таҳлилу баҳс ҳам нест ва маълум аст ки абдулло таҷрибаи мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро надорад ва ин ҳам як заминаи дигар, як воситаи дигаре шуд ки ҷавонони мо боз ҳам ба майдон оянд, андари нерӯсанҷиҳо шаванд ва як нав василаи такмили маҳораташон шудан мумкин асту халос. дигар дар майдони имрӯза ҷасорат ва ҳунарнамоиву матонати абдулло комилан мавриди агар гӯем ки танқиду мазаммат ҳам қарор гирад.
نگاه نمیکنیم. همون اصول کراکادیل یا همون باسون تیمساح‌ها ابتدا یک وزاری آورد با ورزشگر ازبکستان آواز مرادوف. این با این شیوه بود که این هم یک نوع پرتاب بالای شانه، پرتاب بالای شانه رویم جایی که باز یک چهره ناماشنا کامرانشاه استاپریان در برابر حریفش موین عارفov و صحنه رقابت میبرد. کامرانشاه استاپریان این چهره آشنا که در کارنامه‌اش 2 مرتبه عنوان قهرمان در چمپیونات آسیا را دارد و همچنین 3 مرتبه برنده گرند اسلم که در جودو بلندترین دستاوردهای او به شمار می رود. و در خصوص موین می سزد که این پهلوان هم ورزشگری جوانی ناحیه همدانی روزهای سه شنبه و جمعه رو هم بیشتر در تالار پرویز صابرов سامان میداد و بعد درجه کسبی و مهارت این پهلوان اگر هم یک بار دیگر به این صحیفه دیده دوزیم اونقدر کامیابی به دست آورده است در میان جوانان در چمپیونات مملکت. سال پار در ناحیه جبار رسولوف جای سیوم نصیبش گردید و سوداگری کردنش هم این یک قدمی قوی پهلوان برای فردای دستاوردهایش به حساب می رود. درست است. لحظه های اول دست به گریبان همدیگر زدن یا چنگ به گریبان همدیگر زدن در جستجوی همون موقع قپیدن موافق هستند هر دو ورزشگر و به نظر می رسد که همون مرحله گرفتن یا گردگیری به تعبیر دیگر که یک آغاز رقابت برای به هم درآمیختن یا درافتیدن ورزشگران است چندان مساعد نبود از هر دو جانب. از این رو اکنون کامرانشاه مجبور می شود که رو به همون عملکرد کار در زمین بیارد و به همین ترتیب چون بارها تجربه کرده است کامرانشاه همین بخش نوازه یا شیم وضع همون عملکردهای کار در زمین بسان بوغی کردن یا لدودن دست و نفسگیر کردن این تعداد زیاد اشتراک دارد در رقابت‌های فصل‌های جودوی جهانی. از این رو علاقه احساس می‌شود که این تجربه در همین مسابقات بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز به کار می‌رود. بله یک لحظه هایی رو می‌بینیم که البته برای کامرانشاه هم همچون یک فرصت یا مرحله آماده سازی خود به دور بعدی رو دارد و موین هرچند اینجا رجوع میکند توجه دارد علاقه حراسش هم بعد از دقیقه اول اندکی گم شد اما تجربه باز یک نقش خود رو دارد. کامرانشاه میتواند در این جریان که جوانان رو هم باز دچار مشکلی کند در رفت حالت‌های مساعدی کار در زمین هم یک نقش یک موقعی شایسته خود رو هم نشان دهد و باید چنین هم باشد. یک کسبیت والای کامرانشاه اگر ما هم باز اینجا توجه کنیم یگانه فرد محسوب می‌یابد که 2 کرات چمپیون آسیا است که تا کنون این نتیجه را یگانه پهلوان تاجیکستان نصیب نگردیده است و شیدو تهدید میکند پهلوان خلعت کبود داشته رو و اکنون روند مسابقات ثابت کرد که علاقه کامرانشاه و مانند انا همون حریفی که بله شاید حریفش باشد حالا ما یک نیم دقیقه دیگر نماینده ازبکستان در نظر داریم آواز مرادوف که علاقه باباخوری نیمه نهایی برآمده است و اکنون تدبیر فردایی مبارزه را حالا جویا می شود و آهسته هم همین طرزی میدانداری فکر میکنم برای کامرانشاه مساعد است. بله همانطور که قبلا هم ذکر کردین یعنی تهدید داشت شیدو به خاطر کمکاری گریز از اصولهای حریف و همین ترتیب موین یک کارد زرد جزا یا همون شیدو گرفت و از این نظر کامرانشاه استاپریان پیش صف است و به همین ترتیب اما چون گفتیم در بخش‌های مختلف میتوان در جودو دست بالا شد ولی مخلصان همون پرتاب‌های جذاب بالای شانه پرتاب‌های کمری رو انتظارن از چهره‌های سرشناس و از همون ورزشگران ناماشنا. نسبت به 2 روزی که کریم خان ما این رقابت‌ها رو تماشا کردیم شماره اشتراکچیان هم اندکی مخلصان هم اندکی بیشتر شدن چون که روزی آخر است و در 2 وزن پهلوانان نامی
ҳам Комроншоҳу ҳам Темур Раҳимов ва чанд тан аз варзишгарони мо имрӯз дар марҳилаи чорякниҳоии ин мусобиқот қарор доранд. бале, дуруст аст. Чун дар мавриди мухлисон гуфтем, воқеан ҳаводорону алоқамандон ба ҷудо дар Тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд ва ҳатто метавон гуфт ки дар сурати яъне имкон доштан ё вуруди озод доштан варзишгарон метавонистанд ки саҳнаи ҳамин баргузории рақобат ё ҳамин салони нишастгоҳро яъне моломол аз тамошочиён кунанд ва воқеан варзиш ҳам бидуни мухлисон қариб ки зинате надорад. ҳар як шӯру шавқ, ҳар як ташвиқи онҳо метавонад ангезабахш бошад, як ҷанбаи нерӯбахш бошад барои варзишгароне ки рақобат мекунанд. ба ҳамин тартиб Комроншоҳ то лаҳзаи поёнӣ бубинед бо ҳамон амалкарде ки дошт пешсаф аст ва билохира ин равиш, ин шева ки 2 сонияи охира бале суми гаеши мегӯянд дар ҷудо, яъне як шевае ки дар ҳоли ҳариф иҷрои усул мекунад, ӯро чархиш дода ва гирифтани имтиёз. аксиамал ва албатта аз ҳамон воқиф набудани амин муқобили усул дар радифи муборизаи худи Орипов аллакай Комроншоҳ ин тартиби сабқатро хеле хубтар медонад ва бидуни сарфи қувваи зиёдатии ҷисмонӣ ва озодона ҳам ин корро хуб анҷом дод. ҳарчанд мо ва мухлисон ҳам интизор буданд ки аллакай дақиқаи аввал барои Комроншоҳ боз ҳам беҳтару ҷолибтар мешавад ва бубинед ки корро худ муин шурӯъ кард, аммо иштибоҳаш бисёр ҳам касбият инҷо нақши созгор дорад ки инро ҳам Комроншоҳ бисёр сари вақтӣ дарёфт ва ба нафи хеш анҷом дод ин фурсатро ва бо Авазмуродов акнун дар вохӯрии ниманиҳоӣ паҳлавони шинохтаи Тоҷикистон нерӯ хоҳад санҷид. бале, акнун ин чеҳра ҳам боз як тан аз паҳлавонони бо истеъдоди ӯзбекистонӣ Шемуҳаммад Ҷандриев бо либосҳои сафед ё ҷудогии сафед, ин чеҳра ки рӯи тасвири наздик ҳам мушоҳида мекунем, ӯ дар баробари Фарҳодов рақобат хоҳад кард. Муҳаммад Фарҳодов, ин чеҳра ки дар рақобатҳои гӯем мусобиқоте ки дар остонаи ҷашнҳои миллӣ баргузор мешаванд, Фарҳодов иштироки фаъолона дорад ва истеъдоди хуб ҳам дорад. бо ҳамон варзишгарони бо истеъдод дасту панҷа нарм мекунад, вале бубинем Темур Раҳимов ҳам дар наврӯзгоҳи пойтахт дар мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллӣ дидор анҷом дода буд. ҳарчанд қуввааш заифӣ кард, аммо барои боз ҳам сазоворона мубориза бурдан бисёр ҳам талош кард ва бародари ин паҳлавон Раҳматуллобек Фарҳодов дирӯз дар вазни то 81 кило ба марҳилаи ниҳоӣ баромад ва аз Умар Расулов варзишгари шаҳри Ҳисор ноком шуд, ҷои дуюмро гирифт. паҳлавонон ҳарду дар бошгоҳи вастан тамрин мекунанд таҳти роҳбарии Салим Ахмедов. аз ин пештар ҳам Рустам Назаров, як мураббии варзидаи ноҳияи дарвоз дар ин бошгоҳ бо ҷавонон ва бо наврасон бештар тамрин медоданд ва омадани Салим Ахмедов ба ин бошгоҳ андаке коро дар ин замина ҳамон партоби сеои наге. дар ҳоле ки мо дар васфи паҳлавони худ мекардем, як партоби зебои сеои наге иҷро шуд ва чун дар мавриди бошгоҳҳо ишора кардед, яъне ҳузури бештари клубҳои варзишӣ дар Тоҷикистон метавонанд ки боиси рушди бештари ҷудо бигарданд. ҳамон гунае ки имрӯз дар кишвари ҳамсояи мо Ӯзбекистон бошгоҳҳои ҷудо хеле зиёд ҳастанд. бубинед ба чӣ шакл ва ба чӣ шева як мавқеияти зеборо дарёфт кард. ҳамон қапидани ба маврид гордгирӣ ё кумикатаи зебо буд ки ҷанбаи асосии омили муваффақият ва партоби зебои сеои наге дар авҷи аъло иҷро шуд ва ба ҳамин тартиб Фарҳодов аз даври чаҳорякниҳоӣ ҳазф шуд ва варзишгари Ӯзбекистон Ҷандриев ба марҳилаи ниманиҳоӣ рох хат гирифт.
باز یک رقابت پهلوانان ازبکستان و تاجیکستان رو با هم خواهیم دید. این هم اسرائیل رحیموف با جودوگی سفید بود و این چهره هم پهلوان ازبکستانی دوستان میلیف که ما از این چهره شناخت خوب داریم در رقابت های گرند سلم، گرند پری. اونا رو استعداد او رو بارها دیدیم و یکی از سبب های رشد و توسعه این چهره ها در سالهای آخر با ویژه حضور قهرمان بازی های المپیک، قهرمان جهان در تیم ملی جودوی ازبکستان به شمار می رود. ولی ببینیم پهلوانان ما نیز همانطور که قبلا هم صحبت همکارم ذکر کرد، یعنی در کلوب های مختلف و نامی کشور تمرین میکنند، آنها هم یعنی آمادگی خوب دیدن با این مسابقات. از این لحاظ نمیتوان گفت که یعنی فقط با داشتن نامی گویم قدرت در عرصه رقابت های جهانی یعنی بتوان برتری کامل رو داشته باش، ولی در برابر داشتن یعنی نامی با قدرتی تیمی در منطقه و جهان، یعنی باید همچنین در مشغولیت های دست جمعی و همچنین و ضد حمله پهلوان ما را ببینید چگونه صورت گرفت، ولی در بخش کار در زمین ببینید به چه شکل پهلوان ما کوشش دارد تا حالت بوغی کردن توسط پای را به کار ببرد و به همین ترتیب چون مشاهده میکنیم کسی از این چهره ها، از این پهلوانان، از این جودوورزان ببینید پهلوان ما شانس داشت ولی نتوانست این شانس را خوب استفاده برد و ورزشگر ازبکستان از لحاظ آن که توانست راهی گریز از اصول حریف رو پیدا کند، از این لحاظ میتوان گفت که یک نوع برتری داشت. شاید قلنده رو و این داور که فعلا هم به صفت ورزشکار یا جودوورز و همچنین داور هنر نمایی میکند، فعالیت میکند و این هم البته از رشد جودو در بخش های گوناگون در تاجیکستان گواهی میدهد. و دوستان عزیز، هواداران و علاقمندان به ورزش های رزمی و به ویژه گشتن زیبای جودو، شبکه تلویزیونی ورزش رو پیگیر باشد تا شاهد اتفاقات مهم ورزشی روز بگردید. یک کارت زرد یا شیدو با ورزشگر ازبکستان دوستان میلیف و از این نظر ورزشگر ما پیشرفت هست، ولی در تناسب غالبیت اگر با گرفتن امتیاز پیروز شد این پیروزی افضلیت خواهد داشت. ولی به هر حال فرصت هست 1.5 دقیقه بیشتر تا پایان وقت اساسی داور در چه مورد قضاوت میکند و با هر دو ورزشگر با سبب گرفتن نادرست یا همان مرحله قپیدن را نادرست اجرا کردن و از این نقطه نظر کارت دوم زرد به ورزشگر ازبکستان داده شد و رحیموف اسرائیل پیشرفت است. اکنون به وجه میآید ورزشگر ازبکستان و فوراً اجرای اصول میکند. شاید در این رقابت ها یکی از ورزشگران گویم مدعی برای رسیدن به گرفتن جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همین اسرائیل رحیموف باشد، در صورتی که از صد همین حریفش بگذرد. امروز در دسته وزن 90 کیلوی رقابت ها دوستان همگی 3 ورزشگر از جمهوری
дӯсту бародар ва ҳамсояи кишвари мо ӯзбекистон дар вазни 90 кило ҳузур доштанд, ки ҳар сеи он ба рақобати марҳилаи чаҳорякниҳоӣ рохат гирифтанд ва ёдовар мешавем, ки аллакай яктои он, дутои он дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ пирӯз шуданд. Дӯстони азиз, ҳам Аваз Муродов, варзишгари ӯзбекистонӣ, дар оғози рақобат чун мушоҳида кардем, ва ҳамчунин Ҷандриев пирӯз шуданд ва феълан Достон Мейлиев дар ҳоли мубориза ҳаст ва бубинем то кадом ҳад дар баробари Исроил Раҳмонов қудрату тавонаш, Исмоил Раҳимов қудрату тавони ҳарифро хуб контрол мекунад ва ба назар мерасад то ин ҷо ки камтар аз 5 сонияи дигар боқӣ мондааст, варзишгари ӯзбекистонӣ аз лиҳози доштани фанун ё ҳамон техникаҳои марбут ба амалкарди партобии саропо ҳеҷ ҷаҳду талоше надорад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки паҳлавони мо дар бахшҳои гуногуни ҷудо омӯзиш гирифтааст. Ба ҳамин тартиб ин ҳам аввалин рақобате шуд, ки дар дақиқаи маъмулӣ тақдири ғолиб рӯшан нашуд. аз ин лиҳоз Golden Score, дақиқаҳои изофӣ ё дақиқаҳои тиллоӣ дар ихтиёр доранд ин ду паҳлавон ва бубинем дар идома чӣ хоҳад шуд. ба ростӣ Каримхон вақте ки дақиқаҳои аввал чун пушти сар шуданд, бисёр мухлисон ҳам ба он назар буданд, ки нерӯсанҷӣ рақобат бисёр барвақт пеш аз хотимаи вақти асосӣ сипарӣ мешавад ва ман фикр мекунам, ки Исроил ҳам дар баробари ҳарифи пурқувваташ хеле хуб як тобу тавону истодагарии худро хуб нишон дод. новобаста аз оне ки чун иштибоҳ кард, аз ин дигарбора боз ҳам як руҷӯи дигар гирифтани рақибаш ва баъдан ҳам фишорро дар муқовимати ҳарифак бисёр иҷрои усул бисёр ҳам акнун дар ин фурсат фикр мекунам шоҳида, агар ин маротиба ҳам андаке боз як таваққуф буд, як фурсате ки буд ибтидо кард. чаро инҷо ҳам дар табло ҳоло мо на ишораи доварро дидем ва на ба фурсате ки довар ишора кард, вале бубинем дигарбора ба ин амал кард худи мутахассисон таваҷҷӯҳ хоҳанд кард, фикр мекунам буд. бубинем чӣ гуна ин равиши коши гурума мегӯянд, ин шева, ин наҳваи рақобатро бубинед бисёр зебо, ҳам ҳамон қисмати пойзание ки дошт варзишгари мо, ҳатто ҳамон тарк ишора кардед, аз аввал касе чашмдор набуд, ки дар баробари Достонов ба ин ҳад мубориза барад паҳлавони мо. Ба ин ҳаққи ҳалоли Исроил дар ҷараёни нерӯсанҷӣ як фурсате буд, чун ба ҳамон нуқтаи ниҳоӣ фикр мекунам инҷо Каримхон ҳамон таваққуфро мадди назар кардан, ба хотире ки баъдан чун фишорро дар замин дучанг кард, аммо ибтидо бисёр ҳам беҳтар буд. ба ҳар нав он фикру андешаву назарҳое ки доштан ботил баромаданд. имрӯз Исроил хеле ҷуръат бо як истеъдоди фавқулодаи худ ҳаракат мекунад бештар ва воқеан ҳам дар ҷараёни мубориза боз паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳам бубинед, ки чӣ гуна акси амалро андаке боз дигаргун шуд. шакли ин як шеваи нерӯсанҷӣ дар вақти изофаи дақиқаи дуюм аллакай паҳлавони ӯзбекистонӣ аз худ як нишон ва боз ҳам як маҳоратеро ва дар маҷмӯъ таваҷҷӯҳаш барои марҳилаи баъдӣ андаке ҷиддитар шуд ва Исроил дар ин раванд акнун бояд бидонад, ки аллакай ҳамон як усули хеле маъмуле ки паҳлавони ӯзбекистонӣ ба роҳи иҷро карданаш руҷӯъ кард,
از این خودداری کند و بیشتر به همون فرصت‌های آمادگی باز هم دقت جدی دهد. به هر نوع من اصلا میگم با پهلوان سفیدپوش ورزشگری تاجیکستان، چون در خصوصی که این یک مکتبی ورزشی ناحیه عبدالرحمن جامی را چون به انجام رسانید و بعد زمینه بهتر برد و بسیار یک پهلوان محسوب می شود که به همون زینه اول شرف یافته می شود. در اکثر مسابقه ها هم در مرحله نهایی در به دست آوردن جایزه برنجی و اینو بیشتر اکنون همون جریان چمپیونات های تاجیکستان طی چند سال نشان دادن و میدان های گوشتنی ملی که برای شاه جایزه ما چندین دفعه شاهد بودیم که اسرائیل خیلی یک جرأت و توان قوی هم داشت در خصوص اشتباه ها و باز هم نشان دادن آن برگه های زر یا شیدا با اصطلاح، چون در مورد این لحظه ها میبینیم که الکی باز هم برابری را مبارزه اکنون به حمله ها یک بار دیگر توجه کنیم، چون هر دو هم بیشتر رجوع کردن در وقتی اساسی در وقت اضافه برای دریافت امتیاز طلایی بسیار آهسته کارانه نظر میبرند. بسیار هم اینجا در حراسند که مبادا به اشتباه راه ندهند. آن طرزی که در ابتدا خواستند حالا چنین نیست. یک حرکت پهلوانی تاجیکستانی هم تا به نقطه نهایی نبود و باز هم دیگر باره به عملکرد پرتری پهلوانان رجوع دارند و در نهایت هم دقیقه چهارم اکنون در مجموع دقیقه هشتم است که پشت سر میگردد و باز هم به پهلوان ما اندک خوفی همون استفاده حالت بوغی کردن هم تهدید کرد، اما خوشبختانه رها یافت. درست است. یک چیز رو باید یادآور شد که پهلوانان ازبکستان که 3 نفر امروز در دسته وزن 90 کیلو اشتراک داشتند، 2 نفر آنها علاقه پیروزی به دست آوردند، به مرحله نیمه نهایی راه یافتند و این هم سومین پهلوان است. در صورت پیروزی یعنی هر 3 پهلوانان ازبکستان به مرحله نیمه نهایی می روند. اینجا هم داور می تواند دقیق اندیشه‌اش رو خلاصه‌اش رو برآورد در موردی که سومین شد و تهدید کردن نماینده ازبکستان رو. اکنون اسرائیل اگر همین فشار رو یک بار دیگر خاتمه دهد، همین طرزی یا همون اسلوب خاصی خود رو که در این جریان باز هم اگر باز حریف رو به شکم افکند یا دست یا عقب نشینی رقیبش یک بار دیگر هم نمایان شود بدون مبالغه الکی آی بسیار اسلوب خاصی اسرائیل همین است. یک ترتیبی خیلی خاصی همون موفقیت هایش و استفاده در همون حالت راست بودن همین طرزی که نو واقع دیدیم و برای بسیار سزاوارانه مبارزه بود. بله در اینجا کور نمی رود همون شوی تموی نگه، چون که خودی ورزشگر ازبکستان هم اگرچه در ثانیه های پایانی نشان داد که بر رقابت بازگشت، ولی از لحاظ آنه که او هم خسته به نظر می رسد نمیتواند که در اجرای بعضی از بند و اصول ها موفق شود. باز هم همون پرتاب معمولی اش گروم از سوی ورزشگری ما با کار رفت، ولی در این لحظه نیست. اینجا بله کریم خود اینجا دفاع بود. دفاع بود. سید مراد دولتов اسرار فردی که دیروز هم سید مختار اسرار رسولov چهره های را ما میبینیم و حرکتی پهلوان ما بسیار همین مدعا بود، خوب بود، از نظر کسبی هم بسیار سری وقتی بود. ولی یک بار دیگر اگر اجرا کند شاید در مورد سومین شد ورزشگر ازبکستان هم قضاوت کنند. بله اون عملی که از این پیشتر انجام داد و حریف رو با قدم در مجموع هست امکانیت خیلی بهتر است باید که وزید حمله و زری دقیقاً واقعا هم در نهایت چون بدونید یکی از نکات جالب و جذابیت این رقابت در آن بود که طلسم ورزشگران ازبکستان شکسته شد. یعنی 2 ورزشگر پیاپی ازبکستان تا مرحله نیمه نهایی رسیدند و اسرائیل توانست که صد ایجاد کند اگر داوران در همین مورد وزر قضاوت کنند. ببینید چگونه ضد حمله
ولی ورزشگر ازبکستان ادعا دارد که گویا با دست دفاع داشت. ببینید گویا با اورنجش گویا افتیده باشد، ولی داوران درجه بین المللی داریم. اگر همین اورنج هم تکیه به حالت تختپوش رقیب را نشان دهد، قسمت پهلویی رو بله. اکنون اینجا هم ظریف نظریه و چند تن از کارشناسان ما توجه میکنند به همین حرکت آخرین پهلوان تاجیکستان. بیاید یک بار دیگر رجوع میکنیم، یک بار دیگر توجه میکنیم به این سمت. اکنون خود رو رها کرد و به هر نوع فکر میکنم میتوانند اینجا هم باگذاری کنند یا این فرصت رو هم صرف نظر سازند، حالتی که خیلی یعنی در هر دو حالت هم نباید از سوی هیچ کدام از ورزشگر نگرانی اینجا سر بزند، چون که ورزشگر ما بارها اجرای اصول داشت. من همین رو اشاره کردم که کریم خان از جهتی همون عملکردهای پیوسته حالت تکتیکی و تکنیکی پهلوان ما و قوه قوی جسمانی است که تو به این مرحله رسید و واقعا تبریک میگوییم. این فرصت را در حقیقت هم ارزنده سزاوار بود. این رو هم در میدان ببینید که 10 دقیقه مبارزه برد و در نهایت هم توانست امروز هم به شرافت استقلالیت کامل دولتی چنین چورابینی های سطحی با شکوه برگزار میگردد. امروز هم در این فهرست بهترین هایی که ما در مسابقات چور یک نهایی دیدیم، نمایندگان ما 5 نفر بودند و از جمهوری ازبکستان 3 نفر که الکی دویش در مرحله بعدی قرار داشت. چون اشاره کردید و خوشبختانه پهلوان ما توانست که روان یا در ردیف انا همون سلسله حمله ها یک کار بهتر رو انجام دهد و برابری رو به وجود آورد. اینجا اکنون پهلوان ازبکستان با اوستاپیرو، نماینده ازبکستان جندری با اکنون اسرائیل رحیموف نیروز رنجوری میکند. برادری و همسایگی و برابری، دوستی و رفاقت. با ورزشگران دسته وزن 100 با اضافه 90 کیلوگرم برویم، جایی که تیمور رحیموف چهره ناماشنای تاجیک از زمره اولین سنگین وزن‌هایی که از گران پری با تاجیکستان نشانی برنجی آورد، اشتراکچی بازی‌های المپی عموماً یکی از پهلوانان نامدار. در برابر وایتسیک بهدن ورزشگر از جمهوری بلاروس قرار میگیرد. تیمور رحیموف شناختی خوب دارد از ورزشگران بلاروس. این چهره نوکار است. این ورزشگر بلاروس تیمور رحیموف چهره های سرشناستر از کشور بلاروس را در رقابت های گران پری و همون فصل های جودای جهانی اسدی راه برداشته است. و ببینیم آیا همان قدرت و توان و نیروی فنی یا همون تکنیکی که دارد تیمور رحیموف پای برجاست. بله، البته ما از این پهلوان گران وزنی تاجیک امیدهای بیشتر داریم و در موردی باز هم پیش پا دادن حرکت هایی که براستی کریم خان وقتی که تیمور نیروسنجی اول رو در بازی های المپی مقابل چمپیون جهان پهلوان گورجی آغاز کرد، توشیشویلی، روند مبارزه دیگر باره نشان داد که همون جایزه در کف دست تیمور است. ببینید در چه حالتی که تیمور اندکی از حساب انمون تکتیکی از کم تجربگی خود اینجا هم انمون فرصت رو صرف نظر کرد و هر را بسیار سزاوار. اگر این همون ثانیه‌ای که با ناکامی تیمور اساس زمینه گذاشت، این بسیار هم عالی، بسیار هم جالب، با آسانی همین فرصت رو پشت سر کرد. ببینید همون در آغاز چون گزارش گفتیم همون جذابیت ایجاد در همون پرتاب های دیدنی و جانانه هست که تیمور رحیموف رو این هم اثبات کرد و به همین ترتیب یک رقابت بسیار دیدنی رو به نمایش گذاشت و در صورت
ببینید با سمت چپ چگونه اوچیمتا یا همان هلوک معمولی سراپا از داخل در صورتی که همه جزئیاتش با هم پیوندی دارن به این شکل با این نحوه اجرا می شود که واقعا هر بیننده حلاوت میبرد. بله در حقیقت همچنین بود و واقعا امروز ما از این هم بهتر از این هم جالبتر و جذابتر گوشتین گرفتن پهلوان تاجیک را امیدواریم. تیمور در حقیقت ملکش رو بر رشد است نه وقت به سن 23 قدم نهاد. بله حالا بسیار هم مرحله و در مورد همون ها که گفتید یک نقطه فلسفی هست و بعدا صحبت خواهیم کرد اگر همان گونه اصول های جذاب باشد. بله و امید کمالوف یک پهلوان گران وزن و برای من در خصوص موفقیت هایش این چهره رو اندک گفته میگذارم که این از ساکنین ناحیه 5 است. بله و پهلوانی که در چمپیونات مملکت تنها از همان جایزه سیوم بالا نمی رود. بله. و از حساب گرانی وزنش بیشتر افضلی دارد اما از جهت تکتیکی باز اینجا نقص و باز هم مشکلی های دیگر او رو بیشتر فراگیر می شوند. بله. و با پهلوان ازبکستانی توجه میکنیم که بختیاروف این ورزشگر شاکر جان بختیاروف که خلعت کبود دارد نیروسنجیش در میدان امروزه در مسابقات با نفوذ بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دور اول خوب بود در دور دوم مالایف را شکست داد و با 2 غلبه الان در مرحله 4 نهایی قرار دارد و امید باشد پهلوانی که در کمالوف در دور اول آزاد بود و در حیدرزاده را در جهانگیر حیدرزاده را در دور دوم مغلوب کرد و باری سیوم است که به میدان میبراید. اکنون ببینید اینجا هم در خصوص گرانی وزن ها هم حرف زدیم اما کسبیت دویی که نوکت میدان رو ترک کردن پهلوانی اوسانی از این برمیآید که اگرچه پهلوان ازبکستانی نوکار بود در همان لحظه اول موقعیت رو بسیار خوب استفاده برد با آن خاطر که احساس میکرد در برابر یک ورزشگر در حال بدن گرم کردن هست و اینجا میدونید باز همان گفته جیگراکان رو پیش نظر میآید که جدا ورزشی هست که یک ورزشکاری که چون بسان همان چوب دوب قوی هست میتواند حریف سنگین وزنتر حدود 20-30 کیلو وزن زیادتر داشته را از سر راه بردارد همان گونه که ورزشگر ازبکستانی این کار را کرد. همان سنگین وزن جایزه‌دار بازی‌های المپی ازبکستان تنگریف عبدالله یعنی در پا به صحنه رقابت‌های سنگین وزن‌ها گذاشت و از خود درک داد. جایزه‌دار گران پری هست در کارنامه‌اش و یکی از ورزشگران امیدبخش می باشد و با ویژه در ببینید اوچیماتا در همان لحظه اول استفاده فنون سراپا میکند ولی موفق نمیشد. ورزشگر ما نسبت به او حدود 6 سال سن خردتر دارد ولی با وجود همین در برابر این چهره ها اکنون دست و پنجه نرم میکند و ببینیم نتیجه چی خواهد شد چون از ورزشگران ازبکستانی که علاقه در این دسته وزنی رقابت ها دو ورزشگر ازبکستانی هست یکی به مرحله نیمه نهایی راه یافت و دومین کوشش دارد ولی این پهلوان تاجیکستانی در برابر او در حال صد ایجاد کرده است ولی بله
بهتر بکمراد هم کوشش میکند به سان همون هم تیم خود مبارزه برد. المراد بسیار جوان است براستی در چمپیونات مملکت. بله. در باز هم اگر توجه کنیم سال سپری گشته در فینال هم در وزن 100 کیلو برنده مدال طلا شد و بعدا در وزن سنگین جای دوم رو گرفت و خیلی خوب برای مقاومت کردن پهلوانی خیلی جوان تاجیک با یک تن چهره سرشناسی جدای سیاره. اکنون این هم یک باز قدمی قوی پهلوان ما را برای فردا نشان میدهد. اکنون وزری بهاگذاری گردید. این بدون مبالغه مخلصی اشادی هم میداند که این چهره بسیار تجربه غنی دارد. در بازی های المپیک توکیو 2020 به مقام هفتم دست یافت. در مرحله نهایی مسابقات مسابقه بین المللی که با شیده با 30مین سالگرد استقلال دولتی روز 12 سپتامبر در نوروزگاه پایتخت شد با تیمور رحیم در فینال مبارزه برده بود و امروز با آسانی اکنون این پهلوان وارد میدان باز هم با پیروزی دست می‌یابد. به مرحله بعدی راه خط میگیرد. من فکر میکنم که باز هم جزئیات پیروزی این ورزشگر ازبکستان رو ببینیم. باز هم از همان اش گروم استفاده کرد در بخش اش وزن یا همان تکنیک یا فنون دست و هم پا بسیار عملکرد خوب داشت و بعدا در بخش کار در زمین هم تجربه خوب داشت. تاجیکستانی خاطرات خوب داریم. انتون براچف ورزشگر جمهوری بلاروس در برابر این چهره ورزشگر تاجیک قرار میگیرد. این هم انتون براچف ورزشگر بلاروس که در صحنه رقابت‌های داخل جمهوری تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مراتب اول اشتراک میکند و رقابت‌های فردوس نسیموف طی سالهای اخیر واقعا از نقطه نظر فنی خیلی توسعه یافتند. ولی ببینیم به هر حال چی اتفاق خواهد افتاد. فردوس بسیار یک اصولی وقتی که رقیب رو ورزشگر روس معذرت میخواهم ورزشگر رو از بلاروس گفتیم. ورزشگری روس است انتون براچف ورزشگری جوان و یعنی قدم های نخستین خود را به صحنه رقابت های بین المللی میگذارد. او هم و فرق بین پهلوانان البته در وزن هست. فردوس نسیموف هم در وزن تا 100 کیلو میدانداری و نیروسنجی میکند و رقیبش اندکی وزنشگران است و فکر میکنم فردوس در مبارزه این دوری چهارک نهایی باز از خود یک مهارت و ملکه بهتر هم نشان میدهد. وقتی که ما در مسابقه های بیشتری میبینیم که فردوس از سر هر دو سینی رقیب میدارد. بسیار هم خوفی زیاد حریفش را تهدید میکند چون که با یک کسبیت اکثر موفقیت های غیر چشم داشت یا پرتافت های خیلی جذاب یا جالبی که میکند توسط همان اصول و پیشپا زدن برایش هم خیلی قلای است، مفید است. این رو هم در مورد ها گاه استفاده میکنند و در تالار ورزشی پهلوان شهر دوشنبه تحت رهبری شیرعلی بازارов فردوس مشق ورزی میکند. نیروسنجی پهلوانان اکنون تا این دقیقه دوم باز کم فکر میکنن سرعت افزایی تقاضا میکنن. اندکی با سرعت‌تر باید گشتین گیرند. داور این رو هم ببینید الکی احساس کرد. برای سست هنرنمایی کردنشان به هر دو شی داد و
سعید رحمان بکر داور درجه جمهوریوی میبینیم که حالا در روند مبارزه هر دو پهلوان بسیار هم نظارت جدی دارد و در خصوص کریم خان اشاره کردیم اکنون دستی چپی رقیب سری استین دستی چپی رقیب رو داشته است و دیگر بار چپکور است ورزشکار ما ببینید همان گونه که وصف کردید با جزئیات توصیف کردید واقعا یعنی قریب آمده بود و من گمان میکنم همون عملی که اگر اجرا میکرد همون پرتاب بالای شانه یا اصول سر کتف رو واقعا شایسته ها بود. بله تشکر و این دیگر بار باز ببینید همون کار رو میخواهد انجام دهد و اینجا اندک نگاه داشتی فاصله برایش مانع ایجاد کرد موقعش اونقدر دقیق و اکثری تلاش هایش که با موفقانه انجام یافتند از حسابی همین اصول انا باز هم ترتیب دیگر اما باز هم نگاه اما در مبارزه فردوس اینجا اندک حراس است از حساب گرانی وزن بله که مبادا ورزشگر ما هم سنگین وزن بود ورزشگر ما هم بله امید سنگین وزن بود امید سنگین وزن و براسی و نماینده ازبکستان با فاصله عموما توجه نکرد حتی همون خیلی از مسافه دور هم یک حرکت کرد گویا امید انتظار بود که زود به پشت افتاد اما اینجا پهلوان روسیه نشان داد که از این بند از پای در می آورد به اوج اعلا اجرا میشند این شیوه را مجازن یعنی مجازن همون فنون قربانی میگویند یعنی در حالی که اجرا میشوند همین اصول ها دیگر مداری رقابت کردن است یعنی تقدیر قوازمایی حل است و امروز که چون مشاهده کردیم همین اصول بعد مجازن به کدام خاطر گفتم بعضا خلاف همین عمل اگر ضد حمله باشد ورزشگر ببینید که فوراً امتیاز میتواند بگیرد یعنی به سمت دیگر میتواند پرتاب کند در حالی که اون ورزشگر خود را میخواهد قربان کند تا اجرای یک فن زیبای سراپا کند ولی موفق نمیشد گلدن اسکو و در مورد همین عمل کرده که امروز نسیم چند بار داشت موفق نشد دیروز هم از رستم باقیوف پهلوان نامآشنای تاجیک پرسیدم که چرا بعضا خوب اجرا میشوند ولی بعضا ورزشگران نمیتوانند همانگونه که امروز ما شاهد شدیم پهلوان ازبکستانی خوب اجرا کرد ولی چند مراتب کوشش میکند پهلوان ما نمیتواند و او دلایلش رو در آن گفت که یعنی ورزشگری که بیشتر تمرین میکند ببینید در با سرعیت و چون بسان رد و برق یا در عین اجرای همین عمل طوفانی کوشش میکند عمل میکند از این لحاظ میتواند صورت افزایی بله صورت افزایی فردوس الکی معلوم شد که قواش اندک سوسی کرده ایستاده است پهلوان روسیه همه حمله هایی که از جانب فردوس بود با آسانی برطرفشان کرد اینجا اکنون با کلی برای باز هم پیشرفتنی یا بهتر شدن گوشین پهلوان فدراسیون روسیه الکی زمینه به وجود اومد چون که فردوس بیشتر حمله کرد باید شیوه رو تغییر بدهند اینجا هم کاملا تغییر دهند و اینجا هم باید قوه قوی جسمانی لازم است که در همون وقتی مشخص تقسیم یا همون بند و بستی ان همون قوه به وقت و ان همین طور سازگار باشد پیوندی بسیار ناگسستنی دارد دقیقه دومی وقتی اضافه است دیگر فردوس رجوع نمیکنه ببینید مجبور است که اکنون اون چیزی رو خواست نتوانست عملی سازد اکنون فرصت منتظر می شود که رقیب چی کار میکند یعنی به دفاع میگذرد در این حالت الکی همون قوه قوی باقی مانده نماینده روسیه اکنون افضلیش بر الان مشاهده می شود و وقت اکنون این رو نشان می دهد بیاید یک بار دیگر توجه کنیم ما بسیار خواهشمند بسیار هم به ما مقبول است وقتی که فردوس در این حرکت موفق می گردد لیکن به هر هم اون چیزی رو که می بینیم همان رو باید درست است و حرکات فردوس برای اجرای همان فن جذاب و دیدنی ببینید بار دیگر هم
گمان میکنم اینجا قدرت کمر یکم کافی نیست، چون که در همین لحظه یعنی میتواند ورزشگری که همین اصول رو اجرا میکند یکم تکنیک همون بخش کمر هم مهم هست، چون بله چون با دست قسمت بالایی گریبان حریف رو کشیده او رو خم کرده در یک دو ثانیه یک دو علاقه انجام اینقدر وزن گران رو توسط کمر نظارت کردم در روند این کار این فقط توسط کمر سامان می‌یابد. درست است، یعنی قدرت کمر بسیار مهم است، ولی اما اکنون حال برعکس شد همان شیوه و همان نحوه که فردوس نسیموف چند مراتبه کوشش کرد نتوانست، ولی به همان روش ورزشگری فدراسیای روسیه موفق شد. به همین ترتیب در مرحله نیمه نهایی ورزشگری روس با بک مراد بولتیبویف قرار میگیرد و ورزشگری تاجیکستان اکنون فردوس در سبقت تسلابخش با المرادوف نیرو میسنجد. این ورزشگر در واخوری نیمه نهایی با همون چهره سرشناسی ازبکستان اولتیبویف در سبقت نیمه نهایی دیدار انجام خواهد داد. ببینید کردن نشانی برنجی با این چهره ها داده خواهد شد. موی نوریپوف این چهره که دربارش قبلا وقتی که با کامران شاهی استاپریان نیروسنجی کرد حرف زدیم و در خصوصی مهارت عبدالله براستی ما اونقدر معلومات نداریم و گاه این چهره هایی که گفتیم که مسابقه امساله بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این پدیده ها را کشف کرد. این هم یک وسیله خوبی کاری آینده مربیان است و اکنون یک نوع باز هم هوسمندگردانی همین ترتیب رو شرح دهیم اشتباه هم نیست و سبقت تسلابخش چون پیروز شد حقی مبارزه را برای مدال برنجی پیدا میکند و افرادی که در واخوری نیمه نهایی ناکام میشود اکنون با این پهلوانان موفق سبقت تسلابخش دیدار انجام خواهند داد برای به دست آوردن نشانی برنجی. و همین ترتیب یک نکته بسیار مهم رو ذکر کردید، اون چهره هایی که گویم هنوز از خود درک نداده بودند، این مسابقات بین المللی یک شانس خوب برای آنها خواهد بود و ببینید بعضی از گویم نکات جالب و بعضی از نکات مهم هست که میسازد ذکر کرد، یعنی 8 مرحله هست که جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد، ولی دستاندرکاران اکنون برای با گویم لیست یا کلندری فدراسیون جهانی شدن این تقویم چهاربینی های جهانی شدن این مسابقات کوشش میکنند. من گمان میکنم اگر در همون 2 مرحله پیش دستاندرکاران فدراسیون این اقدام رو پیش میکردن خوبتر بشه، چون که آن زمان مبلغی هنگفت هم جمع آوری میشد برای برگزاری این چهاربینی ها. همون لحظه اگر بسیار موقع خوب بود، ورزشگران از کوبا، از امریکا، از گرجستان، از کشورهای گوناگون دعوت می شدند که خرج سفر آنها از دو جانب از طرف دستاندرکاران مسابقات پرداخته می شد. یعنی ببینید یک خرج می شد که همان خرج رو ممکن بود که این مسابقات رو تا جای برای رسیدن به همون کلندر 5 سرشناسی که 2 مرحله رو، مرحله اول ناحیوی و ولایتی رو
хуб анҷом додааст ва ба душанбе омадааст. Ин ҳам боз як восилаи дигар, як воситаи дигари ҳамон дарёфти чеҳраҳоро номидан мумкин аст. Шералӣ бозоров ишора мекунад ба Муин ки амалаш нодуруст аст ва довар акнун Алишер инро ҳам пайхаст кард, ба ӯ шиддод дод. Ҳарду паҳлавон ҳам огоҳӣ доранд, аммо раванди мубориза собит кард ки ҳамон малака ё касбияте ки дар мусобиқаи байналмилалӣ бояд аз ҷониби инҳо бар аъло мушоҳида гардад, он қадар мавриди назар нест. Ба ҳар нав мо таскини дил мегӯем ки инҳо иштирокашон як нав василаи боз ҳам такмили маҳораташон дар марҳилаҳои баъдии мусобиқоти кишвар ё берун аз Тоҷикистон хоҳад буд. ҳамоно муборизаи Муин ва Абдулло натиҷабахш анҷом намеёбад. 1.5 дақиқаи вақти асосӣ дар ихтиёр доранд Абдулло Абдуллоев ва Муин Орипов. Ин паҳлавононе ки акнун барои ҳаққи муборизаро дар ба даст овардани медали биринҷӣ пайдо кардан талош намуда истоданд. ҳоло ду сабқати тасаллубахши вазни 90 кило сурат мегирад ва баъдан ду вохӯрии ниманиҳоии ҳамин вазн. сипас бармегардем ба вазни гарони ҷамъи 90 кило. боз ба ҳамин тартиб паҳлавононро ба шумо маърифӣ месозем ва баъдан ба марҳилаи деринтизор хоҳем расид. дар муборизаи Муин андаке инҷо суратафзоӣ ба хотири беш нишон додани ҳамон силсила ҳуҷумҳояш ҳаст. рақибашро ҳам довар дигар бора шидо медиҳад ва акнун Муин андаке фурсат дорад. бисёр қуввааш қавӣ аст, аммо таҷриба фаҳмиши акнун вазариро аз даст дод. сухани мо ба ҳамон нуқтаи ниҳоӣ нарасида буд, аммо худро хуб дифоъ карда натавонист. аз нуқтаи назари физикӣ омодагӣ хуб аст, қавӣ аст, вале аз лиҳози фанӣ ё ҳамон техникӣ чандон, вале зидди ҳамла мекунад дар сурати ақлу қувва агар ба ҳам тавъам шаванд, якҷоя шаванд. як бори дигар ҳам партофти Абдулло хеле наздикӣ дошт ба ҳамон матлаби ниҳоии вазари дуюмаш. Шералӣ ишора мекунад бардоштед, кор баръакс бояд бошад. тартиби мубориза ё истифодаи ҳамин камар бо камар, чун ба ҳам дарафтодан, инҷо ҳам наздик шудан. инҷо як виҷа, як усули хоси худро мемонад. боз дигар бора ба ҳамин ҳолат Муин ба қувваи ҳамодагии ҷисмонияш натавонист. Муин комилан худро назорат карда натавонист. бисёр ҳам иштибоҳ кард. воқеан ҳамон гунае ки ишора кардед, бисёр пайвандии усулҳо ва аз лиҳози гӯем қудрату тавон ва нерӯ ва зури бозу бисёр амалкарди ҷаззоб дошт. Абдулло ба ҳамин тартиб пирӯз шуд ва шанс дорад барои ба даст овардани нишони биринҷӣ талош кунад ва ин ҳам яке аз ҳамон равишҳои фануни қурбонӣ ба шумор мераванд ки дар ӯзбекистонӣ ро достонро мағлуб кард. ин паҳлавон ҳам ҳоло дар марҳилаи тасаллобахш қарор дорад. ва ҳоло акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ин дидори охирини тасаллобахш баъди ин Комроншоҳи Устопирён бо Авазмуродов дар
марҳилаи ниманиҳои нерум месанҷад ва исроил раҳимов бо ҷангрев дар вохӯрии дуюми ниманиҳоӣ вазни то 90 кило. бале лаҳзаи аввал фарҳодов барои қапидан чандон муваффақият надошт. Аз ин лиҳоз довар иштибоҳ ё ғалати ӯро фавран ҳам гирифт ва корди зард ба Фарҳодов. Ба ҳамин тартиб достон варзишгаре ки дар гран-приҳо бештар иштирок кардааст, ба виша дар гран-при Ташкент ва то марҳилаи расидан ба нишони биринҷӣ муваффақ шудааст ин чеҳра. Вале имрӯз дар баробари ду варзишгари дигари Ӯзбекистон ҳунараш гӯем хубтар набуд. аз косото гар истифода кард. Як ҳалуки маъмулӣ аз дохили пои худро чанг додан Фарҳодов, вале муваффақ нашуд. Ба ҳар ҳол рақобатҳо ҷолиб хоҳанд шуд. ва чун дар рақобати гузашта бубинед ин партоби бардошта задан истилоҳи уранаге ҳаст, вале уранаге дар бисёр ҳолатҳо иттифоқ намеафтад ва вақте ҳамсуҳбатам дар аввали рақобати ин чеҳра ёдовар шуд, ки дар клуби варзишии Вастан тамрин мекунад ва бояд ҳаминро зикр кард, ки воқеан ин клубҳо ҳам дар рушду тавсеаи ҷудо бисёр нақши муассир бозӣ мекунанд, чунки имрӯз клубҳои ҷудои Ӯзбекистон хеле теъдодашон зиёд ҳаст ва ин аст ки ҷалби ҳазорон наврасу ҷавон зиёдтар мешавад ва ба ҳамин васила падидаҳо аз миёни онҳо зуҳур мекунанд ва ҳамин аст ки имрӯз мо бо қудрат ё истеъдодҳоро дар рақобатҳои байналмилалӣ мебинем. ба ҳолати буғӣ кардан, ҳолати шимеваза мусоиди таслим кардани рақиб аст паҳлавони ӯзбекистони Маҳмадулло Абдуллоев, боз ҳам Шоев, як собиқадорон минтақаи Рашт ва Маҳмадулло Абдуллоев паҳлавони собиқи ҳамадонӣ ва дар ҳақиқат ҳам имрӯз мо бисёр чеҳраҳои саршинос, варзишгарони собиқадор ва он афроде ки бештар муҳаббат ва шавқи куштин доранд имрӯз ҳам вақте ин чеҳраҳоро мебинем, боз ҳамон қисса ё достони паҳлавонии онҳо пеши назар меояд, ки дар замони ҳамон ҷаҳонпаҳлавон Самимӣ Раҳимов ба кишвари дӯсту бародари ҳамсоя мерафтанд. Як вазари ё на? Алишер бисёр наздик буд. Чаро ин фурсат он хубтар медонад? ба фикр набуд. чун ҳолати ба такрор таваҷҷӯҳ кунем, ҳолати боз ҳам инҷо ба тактапӯш нигоҳ доштан, фурсат ё фосилаи хеле кӯтоҳе ки пояшро бояд Муҳаммад берун кунад, аммо руҷӯъ накард барои анҷом додани ин амалкард аст. Чӣ бошад, ё он қадар дар худро ҳам беҳтар хуб эҳсос накард, шидо мегирад. баръакс инҷо назди духтур меравад намояндаи Ӯзбекистон ва акнун андаке афзалии Муҳаммадро мебинем. ба ростӣ агар ҳам ҳаракаташро як бори дигар коргардон манзури мо мекарданд, аз он тараф, аз тарафе ки ба мо номаълум буд, боз ҳам беҳтару ҷолибтар мешуд. бисёр хуб шурӯъ кард бо суръат. аз каноре ки барои мо лозим аст, аз ин зовия ҳам чандон маълум нест. фикр мекунам агар ҳатто оринҷи паҳлавон ҳам дохил ба ҳамон ҳолати тактапӯш набуд. Як камера агар аз он тараф бошад хубтар. бубинед дар рақобатҳои ҷаҳонии ҷудо ҳамавақт аз он тараф низ як камера гузошта мешавад, ки ҳар як ҷузъиёт чун муҳим ҳаст аз мадди назари коргардон дур намемонад. боз ҳам Маҳмадулло Абдуллоев чӣ таъкид мекунад инҷо ба насти Наврас? Аталиқшо, Хоркашев, онҳое ки воқеан фидоӣ ҳастанд ва паҳлавонӣ, Шоҳсафар аз Ванҷ, аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон инҷо ҳам собиқадорон, мухлисони ашаддӣ ба шаҳри Душанбе омаданд ва акнун ба марҳилаи ниҳоӣ бисёр ҳам таваҷҷӯҳи зиёд доранд. имрӯз мо чеҳраҳои хеле намоён ҳам Комроншову ҳам
تیمور رحیموف باز اسرائیل رحیموف رو دیدیم که الکی در مرحله نیمه نهایی قرار دارد. محمد فرهاد بیکوف رجوع میکند اما اینجا وزری رو از دست داد. 47 ثانیه تا پایان وقت اساسی باقی مانده بود، ولی متاسفانه یک وزری به حریفش واگذار کرد و بعدی حالا 40 ثانیه دیگر هست. ببینید کریم خان وقتی که پهلوانان ما حرکت از حالت راست بودن شروع می شود و برابر افتیدن خود را آزادتر میگذارند، گمان میکنند که باز هم به حالت راستا یا اوله خود برمیگردند، نظر و امر داور را مدی اول میگذارند که بسیار در جدا اشتباه است. و افتیدن خود را دفاع کردن به حالتی که با کتف نافتد، این کار را صرف نظر کرد و باز هم دیگر باره ببینید به همون یک صورت افزایی با یک حرکتی که از راست الکی عمل کرده شروع شده بود تا به نقطه نهایی هم همون الکی کار را در این زمینه یا همون مطلبی پهلوان ازبکستانی رو عملی کرد. باید هم جدی‌تر، یعنی بسیار همون حالتی دفاع کردن خود رو تا به نقطه نهایی که داور مته میگوید همون رو مد نظر گذارن، یعنی به اعتبار گیرن. یکی از سبب‌هایی که محمد حالا امتیاز رو از دست داد همین بود. اکنون در مبارزه که دیدیم پهلوان ازبکستانی غلبه را به دست می‌آورد، در سبقت تسلابخش کامیاب می‌شود و به مرحله بعدی راه خط می‌گیرد، به مرحله‌ای که برای مدال برنجی اینجا پهلوانان مبارزه می‌برند. دو ناکامی مرحله نیمه نهایی اکنون با دو موفق سبقت تسلابخش برای دو مدال برنجی تلاش خواهند کرد. حالا رقابت‌های نیمه نهایی وزن 90 کیلو صورت می‌گیرد یا باز هم سبقت‌های تسلابخش پهلوانان وزن جمعی 90 کیلو. حالا ما در این گوشه میدان کسی را نمی‌بینیم. بله، با سبقت‌های تسلابخش وزن جمعی 90 کیلو اکنون توجه می‌کنیم. بله، جایی که ورزشکار بلاروس بهدان وایتسیک این چهره که با لباس‌های سفید است و او در برابر پهلوان تاجیک قرار میگیرد. این چهره که رقابتش رو تماشا کردیم، بختیاروف شاروخ جان، این چهره که در مرحله چهار یک نهایی با یک پرتابی بسیار جذابی حریفش مغلوب شد و به همین ترتیب این هم شانس دوم یا به تعبیر قوازموی تسلابخش و از نقطه نظر فیزیکی به نظر می رسد که پهلوان ما خوب است. فقط همون از لحاظ فنی اگر مربیان با او بیشتر تمرین کنند گمان میکنم خوبتر خواهد شد. سریعیت در عین اجرا کردن یا چون به تعبیر دیگر بسان رعد و برق، ولی ببینید از لحاظ فیزیکی بسیار قدرت قوی دارد. حریف را چگونه برداشت. مخلصان هم مخلصان شوخی های مخلصان گاه به گوش میرسد. جو از ورزشگری ازبکستان مغلوب شد، پهلوان جمهوری تاجیکستان رو در نظر دارم و ورزشگری بلاروس از نماینده تاجیکستان تیمور رحیموف مغلوب گردید. سبقت اول تسلابخش است. کمالوف امید گفتیم که در مقابل بختیاروف ایستادگی کرده نتوانست و در خصوصی همون نگاه داشتی موازنت حلوکی چون سر کتف رو هم قبلا ما شرح دادیم. امید قوه زیاد است اما باز هم این مراتبه میتواند بر همون پرتابی که به همان شیوه مغلوب شده بود امید در رقابت گذشته، این مراتبه هم به همون روش مغلوب شد. به همین ترتیب دوستان عزیز
دو مرتبه در مرحله حساس امید کمالوف اون چهره که ورزشگر سنگین وزن ایپون برداشته می شود و زری و جذابیت هنوز هست. هست جذابیت هست، اما امیدواری هایی که ما از امید داشته باشیم کاملا کمتر است. خیلی و خیلی کمتر است. امید اگر خود رو یا موازنت خود رو لااقل در حالتی که چون به زمین میافتد نگاه دارد، آنگاه البته از او امتیاز ستانیدن اندکی مشکل تر می شود. اگر ورزشگری بلاروس به تخت پشت افتاد، امید از بالای او این حالت خستنش هم با فکر من بسیار در گمان است. چون این فرصت رو اگر دریابد، حالا امید اولین کوشش خود، اما با این طرزی که امید توجه کرد از گریبان و از کمربند از بالا گرفتن، هرگز ورزشگر با کتف یا با تخت پوش نمیافتد. برای این دست رو داشتن لازم. سر آستین اورنج، سر آستین کافی است، لااقل اورنج اگر اندک نزدیکتر باشد و کمربندی از بالا، این حالتی که اندک بهتر کرد امید. ببینید از اورنج گرفت از گریبان، اکنون از بالا داشتن رو باید فراموش نکند. با سر سوج اینقدر قوه قویه که امید دارد رقیبی او ندارد. اوی باز من در حراس هم که از همون 2 متر از همون فاصله دور باز همون اصول استفاده میگردد و خوشبختانه پهلوان ما از این حالت، از این ورطه مشکلی رها یافت. بله و جالبیت گوشتین هم در رقابت سنگین وزن ها بیشتر است دوستان عزیز. ببینید اگرچه امید رقابت ورزشگر چندان ناماشنا نیست در رقابت های جهانی یا داخل جمهوری، ولی در معرکه ها یا همون مسابقات نوروزی بسیار فعال است داخل جمهوری، ولی در این رقابت ها ببینید چگونه شور و شوق مخلصان را برمیانگیزد. با همین قوه، با همین وزن شما تصور کنید که اگر از اورنج گرفت و باز هم از بالا کمربند رقیب را دارد، چه حالتی به عمل می آید. با کمی سرعت اضافه کند. اگر سرعت بسیار یک مرتبه خوب حمله را خوب آغاز کرد، کامیاب نشد. امید به هر نوع نسبت به رقیبی که در سبقت 4-1 نهایی مبارزه برد در این دور اندکی افضل تر است براسی اندکی، هرچند وزری رو هم از دست داده باشد اما 2 حمله انجام داد تسکین دلش. نزدیک نمیشه. ثانیه های پایانی یک حمله دیگر کند، شروع شوق هم برمیانگیزد، رقابت جالب می شود، ولی با یک پشت پای زدن ببینید درفتید و وزری و عوضات ایپون 2 امتیاز ناکامل به امتیاز کامل ایپون تبدیل شد و به همین ترتیب ورزشگر بلاروس برای به دست آوردن نشانی برنجی شانس پیدا کرد، ولی متاسفانه امید کمالوف این چهره سنگین وزن تاجیکی همکنون در رقابت‌های بین المللی از خود درک می‌دهد ناکام شد، ولی تجربه گرفت. مهمتر از همه تجربه گرفت. ببینید اما پرتاب‌های خوب سنگین وزن ها، پرتاب کمری یا کشی وزن با چی شکل و با چی نحوه رقم خورد و امید ما در این رقابت ناکام شد. و رقابت بعدی را ببینیم در آزمایش‌های شانسی دوم. استادان شایسته ورزش، پهلوانان سابقه دار. المرادوف حالا نماینده تاجیکستان با فردوس نسیمov به میدان میبراید. بله. 2 پهلوانی که در واخوری‌های 4-1 نهایی ناکام شدن. این المرادوف است، ورزشگری که نسبت به فردوس جوانتر است و فردوس فکر میکنم که در فریب دادن چنین جوانان در مبارزه سبقت تسلح بخش شاید موفق باشد، اما در مجموع اگر ما توجه کنیم این جوان هم بسیار
ҳаракатҳои ҷолибро муқобили Олтибоев то дақиқаи дуюм ин ҷавон ҳам ба фикрам дар хуб анҷом дод. бале дар клуби варзиши васта ба фикрам тамрин мекунад. қаблан дар мактаби маҳорати олии варзиш буд. Бароси дақиқ намедонам, лекин дар чемпионати ҷавонони кишвар Фирдавс фикр мекунам ки ба майдон намебарояд. бале шояд осеб дида бошад ва бисёр ҳам фишор дар муқобили рақиби сарсахти Федератсияи Россия ба назар расид. Фирдавс ҳам дар ин майдон нашуд ва бо ҳамин тартиб Элмуродов бидуни мубориза дар сабқати тасаллобахш дастболо гардид. Акнун ба вохӯриҳои нима ниҳоии вазни 90 кило таваҷҷӯҳ мекунем. Исроил Неъматов, Ҳайдари Сайдакобирзода, паҳлавонони дигари ноҳияи Варзоб дар маҷмӯъ дар бораи Аталиқшоҳ Хоркашев қаблан ҳам гуфтем ки Наби Муҳаммад Хоркашев воқеан ҳам як паҳлавони номӣ, мардумӣ, саршинос дар мусобиқоти қаҳрамонӣ тарбия ва омӯзиш гирифтагӣ аст. махсусан таҳти роҳбарии Аталиқшоҳ Хоркашев беш аз 12 сол машқварзӣ ва таҳти роҳбарии ӯ дар мусобиқаҳои бонуфузи фароқоравиву фароҷаҳонӣ ширкат варзид. ба паҳлавон Авваз Муродов ва Комроншоҳи Устопириён таваҷҷӯҳ мекунем. Фаридун Устопиров мураббии бародараш аст, тавсия медиҳад ки ҷиддитар амал кунад ва дар ин раванд албатта боз ба саҳлу хатогиҳо роҳ надиҳад, чунки дигар мо имрӯз ҳам ҷои иштибоҳ хато кардан надорем ва махсусан дар мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан ки мо мизбони ин мусобиқотро ба дӯш дорем ва бояд ки Комроншоҳ инро ҳам хуб эҳсос кунад ва бо як эҳтироми мардуми шарафманди Тоҷикистон, мухлисони ашадии гӯшин имрӯз ҳам майдондории сазовор ва муваффақияти пайвастаи ин даврҳоро соҳиб гардад. рақобат марҳилаи ниманиҳоӣ рақобати ду кишвари дӯсту бародар хоҳад буд. Комроншоҳи Устопириён дар баробари Авваз Муродов дар ҷуфти аввал ва ҳамчунин Ҷандриев дар баробари Исроил Раҳимов дар ҷуфти дуюм барои расидан ба финал талош мекунанд. Комроншоҳ аз варзишгарони ӯзбекистонӣ шинохти бисёр хуб дорад дар рақобатҳои байналмилалӣ ва дастовардҳои гӯем таърихи Комроншоҳ маҳз дар Ӯзбекистон талош хӯрданд. Дар ҳамон ду чемпионати Осиё ки дар Ташкент баргузор шуданд, Комроншоҳ пирӯз шуда буд. яъне аз кишвари ҳамсоя хотироти хуб дорад Комроншоҳ ва бубинем дар сарзамини худаш дар баробари ин ҳарифе аз кишвари ҳамсоя чӣ кор хоҳад кард. Кандани ҳамон коммуникатсия аз сӯи ҳарду варзишгар ба назар мерасид, чунки дар мубориза барои дарёфти гордгирӣ ё бахши қапидан ё ҳамон коммуниката касе аз варзишгарон муваффақ нашуд ва чеҳраи номошнои тоҷик Комроншоҳ ҳам барои ин варзишгарон шояд аён ҳам бошад қудрату тавонаш. вале шумо устод Али Шарифӣ чӣ назар доред дар мавриди оне ки барои ҳар як варзишгар се марҳила ҳаст. марҳилаи аввал омӯзиш, сайқал додани маҳорат ва марҳилаи дуюм марҳилаи авҷи шӯҳрат, камолот ва марҳилаи сеюм рӯ ба таназзул. фикр мекунед феълан Комроншоҳ дар марҳилаи дуюм аст. Комроншоҳ дигар ҳоло фурсати омӯзиши рақибро дақиқ надорад, чун дар хусусе ки қаблан ишора кардед, Комроншоҳ ба мактаби куштини ҷудои Ӯзбекистон бисёр балад аст, хеле аз наздик ошност. матлабаш танҳо ва танҳо ҳамон марҳилаи дуюм. бояд инҷо ҳам бо як ҷиддият то ба нуқтаи ниҳоӣ ҳамон ҳамлаҳои худро, талошҳои худро ҳам нишон диҳад ва ба марҳилаи ниҳоӣ барояд. мо бо умедвориҳои зиёд албатта инҷо тамошо дорем ва бештар ҳам итминон ҳаст ҷиҳати он матлабе ки мо чун баён кардем аллакай дар силсила ҳамлаҳои Комроншоҳ дасти рақибро хубтар доштааст. бубинед ки ҳаракат мекунад ки боз ҳам ба
тартиби дуруст ҳамон як ҳалуки дохиларо бидуни ист иҷро мекунад ва бештар ҳам дар ҳамон корномаҳояш боз ҳам муваффақиятҳояш ҳам ҳамин усул як нақши хоса ва алоҳидаи худро дорад. Комроншо дар ин аввал бубинед ҳарифро акнун фишор меоварад бештар ки андаке аз майдон дур шуд рақибию ин ҳам муҷозоташ аллакай маълум шуд ва акнун мо аз ин чеҳра андаке боз ҳам суратафзоӣ ҷолибияти нерӯсанҷӣ инҷоро мебинем чун дар хусусе ки дар ҳамон марҳилаи авҷ аст. Комроншо ҳам бо як масъулият инро ки бисёр дар қисмати охир бубинед ба иҷрои усули шикастан таваҷҷӯҳ кард Комроншо ки дар айни қомати росто будани ҳариф гумон мекунам ин хилофи қоидаҳои ҷудо аст чунки саломатии варзишгар дар мадди назар аст мувофиқи ман фикр мекунам ба хотири ҳолати нигоҳдошти тахтапӯш рақибро баръакс хост ба канори дигар чун ба зону афтида буд ва баъдан ҳам довар як мушоҳида мулоҳизаи дақиқ ҳам кард. Акнун мебинем ки дар сонияҳои охир андаке паҳлавони ӯзбекистонӣ қоматашро баланд мекунад як кӯшише иҷро кард аммо бисёр ҳам сарсарӣ буд ё сабуктар буд ё он қадар ба ҳамон матлабе ё дар маҷмӯъ он чизе ки истифодаи ҳамин усул тақозо мекунад аз ҳаракати паҳлавони ӯзбекистонӣ дар кӯшиши ин паҳлавон мо инро надидем. Баръакс Комроншо вақте ки ҳаракатҳояш вақте ки ҳамин усули ҳалуки дохиларо хеле хуб ҳам истифода кард ва рақибаш аз ин ҳолат аз ин фурсати мушкилтар раҳо ёфт. Дар вақти изофа акнун мо ғолибро хоҳем дид. бале Голденско ин лаҳза ҳасостар аст барои варзишгари ӯзбекистонӣ чунки ду корди зарди ҷазо дорад. Комроншо ҳаракат мекунад як ҳаракате ки якам ба назар мерасад Азиз Муродов осеб дида бошад. Фаридун ҳам нигарон аст ва бубинед ин гуна ҳаракот баъзан метавонанд тактикӣ бошанд ҳамон гунае ки варзишгари ӯзбекистонӣ дар финали гран-при Ташкент дар муқобили Комроншо дар муқобили мазарат Беҳрӯзи Хоҷазода нишон дод. Яъне баъзан худашро осебпазир вонамуд мекард вале чун дар лаҳзаҳои поёнӣ дарафтӣ дидем ки ҳама яъне айрои қоида аст. Яъне баъзан ҳаракоти тактикӣ ҳам мешавад ки варзишгар худро осебпазир нишон диҳад. Каримхон шидои сеюм аллакай паҳлавони ӯзбекистонро таҳдид мекунад. Агар Комроншо як ҳаракати дигар ҳамин тавре ки қаблан кард агар анҷом диҳад ҳоло ба хотири ҳамин руҷӯъ мекунад ки дигарбора заифии ҳарифашро ёбад аммо ҳоло не акнун инҷо ба хотири фаъл шатак ё ин ки ҳамон чӣ мегӯянд ҳаракоти дуруғин ё ҳамлаи дуруғин ҳуҷуми дуруғин бале ба ҳамин тартиб фалшатак дар лаҳзаи поёнӣ ба инобат гирифта мешавад ба ӯ сеюмин корди зарди ҷазо дода мешавад. Ва ман гумон мекунам аз варзишгароне чун Комроншо агар иҷрои усулҳои маъмулу ҷазобро бубинем хубтар хоҳад буд. беҳтар буд. Ман гумон доштам ки як ҳаракати дигар лозим буд барои Комроншо ки рақибашро шидо диҳанд. ва дигар бора ҳам акнун довар назар ва фикри дақиқи довар аст. ҳамин тавр хулосагирии довар шидои сеюм паҳлавони Тоҷикистон ба марҳилаи акнун ниҳоӣ баромад. Комроншо ба финал меравад. намояндагони ду кишвари ҳамҷавор дӯст ва бародар Тоҷикистону Ӯзбекистон дар нерӯсанҷии дуюми марҳилаи ниманиҳоӣ ба майдон мебароянд. Ҷангрев ва паҳлавони мо Исроил Раҳимов. Исроил Раҳимов худро бисёр хуб вонамуд кард, нишон дод ки эҳтимол дар ҳамон марҳилаи авҷи истеъдоди варзишии худ қарор дошта бошад, чун то ин ҷо дар баробари паҳлавононе пирӯз шуд ки ҳатто ҳеҷ кас чашмдор набуд, аз он ҷумла ҳамон достони ӯзбекистонӣ ки воқеан мо низ гумон надоштем ки ба як наҳваи бисёр усулҳои партобӣ
در بخش سر و پا کوشش میکند ولی توانست ورزشگری ما از همون فنون معمولی کار بگیرد اسرائیل رحیموف ولی جندریف هم بسیار با قاطعیت در مرحله چهار یک نهایی پیروزی به دست آورد. از این لحاظ هم میتوان گفت هر دو ورزشگر در فرم خوب قرار دارند یا همون حالت ورزشیشان معتدل است و فقط است همون ورزشگر پیروز خواهد شد. ظریف نظریف دستور میدهد تا قوزمای ما شود با سبب کمکاری یا کمفعالی به هر دو کارد زرد جزا یا شیدو داده می شود. از این نظر همون نتیجه برابر است. کمری از سوی ورزشگر ازبکستان به نتیجه جندریف با یک پرتاب کمری کوشش کرد و جواب های ورزشگر ما در بخش کار در زمین. براستی اسرائیل امروز هم خیلی همه موردها هم کارشناسان بیان می‌سازند داشتن یا قپیدن اول یا همون اصطلاح کمیکتا که بیان می‌شود اگر وقتی که این اسرائیل حرکت را خیلی بسیار با سرعت انجام داد اما دستش آزاد بود این حرکت اکنون بدون همون ابتدای اکنون رقابت فینال جذاب‌تر خواهد شد. بله ببینید ورزشگر ما شانس داشت همین عملکرد رو اجرا کند ولی متاسفانه این از سوی حریف او رقم خورد. ببینید در حالی که ورزشگر ما همین عملکرد رو اجرا میکرد اینجا زیدی حمله هست. زیدی حمله که صورت میگیرد حریف با قدرت و توان خود رو برای زیدی حمله وقتی آماده میشد ورزشگر ما رها میکرد همون اجرای اصول و به سمت پیش رفتن رو و دیگر تاجیکستانی خوب انجام داد. مالایف را در دور دوم شکست داد. امید کمالوف را در دور سوم و در واخوری نیمه نهایی قرار دارد. شاکر جان بختیارов هم پهلوانی خیلی یک نامور کشور ازبکستان است. درست و رقابت گذشته بختیار رو اگر دیده باشد شاید همون پرتاب جذاب بالای شانه او عیاد نرود که در برابر امید آن سنگین وزن ما داشت. بله و تیمور رحیموف تجربه خوبتر دارد. استعدادش نسبتا بالاتر است در برابر حریفان از کشورهای ازبکستان بارها پیروز شده است ولی با این چهره مراتبه اول دست و پنجه نرم میکند. موقع قپیدن در اینجا ببینید با پای زنی شروع میکند. همون قسمت پای چپ خود یک چنگ کردن با نوگی پای خود با تعبیری بین الملل ژاپنی آن اصول پایزنی ولی موفق نمی شود در لحظه اول در اشی برای به هر حال کوشش میکند. تیمور هم پرتاب های زیبای اوچیماتا دارد حلوک معمولی در سر پا ولی ورزشگر ازبکستان هم به نظر می رسد که در برابر این سنگین وزن تاجیک مشکل ایجاد کنه ولی نمیتواند. ببینید چیزی دی حمله به مورد تیمور رحیموف آن چهره که درخشان ظاهر می شود شور و شوق مخلصان را هم برمی انگیزد.
به همین ترتیب تیمور بار دیگر اثبات کرد در رقابت‌های داخل جمهوریوی هنر و استعدادش فوق‌العاده است، اما همین استعداد را در برابر پهلوانان از گرجستان، از کشورهای رشد یافته، از ژاپن، از کره و همچنین از دیگر کشورهای قدرت جدا ببینیم، واقعا از تیمور رحیموف یکی از مدعیین در بازی‌های المپی پاریس خواهیم دید. یعنی و احتمال پیشگویی نشونده ما شما را در پیش است. دوستان عزیز، هواداران جودو، طرفداران این رشته زیبای ورزشی، بار دیگر این مجمع ورزشی قصر تنیس و ورزش های آبی است که با شکوه و جلال واقعا در پایتخت کشورمون نظیر ندارد. پرتاب سر شانه آلتیبایف در همان لحظه اول و آلتیبایف با این حرکتی که در آغاز داشت در شروع رقابت به نظر می رسد که یکی از مدعیان جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باشد. بله، هنرش خیلی بهتر بود. حالا خیلی از اصول دوست داشته پهلوان ازبکستانی دفاع کرد. دقیقه اول خیلی بهتر پشت سر میگردد. براچف پهلوانی که امروز در مقابل نماینده ازبکستان خیلی باید جسارت و مهارت خوب ایستادگی میکند. غالب این جفت البته با تیمور رحیموف برای دریافت مقام اول مدال طلای هشتمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارزه میبرد. این نقطه هم مورد ذکر است که پهلوان ازبکستانی آلتیبایف بکمراد یک مهارت خوبی همان اصولی سریکید و پیشبا از حلوک بیرونه هم چون با سریکید وقتی که پهلوان 146 کیلوگرم ایرانی رو در روز 12 سپتامبر چخیل با تخت پوش زد، براستی بسیار هم مخلصان سرشمار با آن نظر بودند که وضعیت تیمور در مرحله نهایی خیلی مرکب می شود، اما تیمور رو بختش چنان خندید که یک عکس عملی سری وقتی رو هم در مقابل بکمراد خوب انجام داد و دست بالا شد. حالا عملهای ببینید چگونه این در حرکت بکمراد هنگام استفاده از همین اصول بیشتر و زیادتر، چون کارشناسان هم از همان نشاندادهای آماری و در مجموع بیان کردن که همین پهلوان ازبکستانی اصولی رو که در مقابل نماینده ایران روز 12 سپتامبر انجام داد دوست داشته ترین اصولش و بسیار هم با سرعت بلند این کار انجام میدهد. اما 4 مرتبه که در مقابل براچف حالا این کار انجام داد، یگان دفعه به همون امتیازی لااقل اولی وزری هم نزدیکی نداشت. بسیار هم این از آن دلالت میکند که براچف نفر هم با استعداد، هم آمادگی جسمانیش هم قوی تر و از این رفع مشکلی ها خیلی خوب برخوردار است. بله. و امروز ببینید جودوی سنگین وزن‌های فدراسیون روسیه هم خیلی رشد کرده است. در همین بخش رقابت‌ها اینال تاسویف و
башаев темирлан ки ёд дошта бошед дар бозиҳои Токио 2020 теди риньеро мағлуб кард саҳифаи таърихӣ. бале ва медонед вақте вале вазари дақиқан вазари воқеан пешгӯинашаванда ҳаст ва сикоми ҳолате ки бароси бисёр ҳамчун вале доварон инҷо қазоват карданд ки набояд асикоми қабул шавад. Зариф Назрев шубҳа дорад. бале шубҳа дорад, мегӯяд баъд наворҳои тадриҷӣ бубинем ё наворҳои сус кардашуда. намояндаи Россия бисёр ҳам бале осотогари бисёр хуб истифода кард Зариф Назрев ва зари дод. бале дуруст аст. ман фикр мекунам буд назари довар аст, шояд инкор кунад, бекор кунад вазариро, аммо дар маҷмӯъ ки оринҷаш чун ба замин афтид, такяи асиле ки чун дар самти ҳамон бештар таваҷҷӯҳ кардани ҳолати бале ҳолати мусоиди имтиёзи вазари кофӣ буд. як бори дигар ба ҳамин нуқта таваҷҷӯҳ мекунем. бале гумон мекунам Зариф Назрев инҷо ҳақ бошад, вале доварони дигар чӣ назар доранд? вале кӯшиши варзишгари рус инкор шуд, бекор карда шуд. бекор шуд. вазари бекор рақобат идома дорад. гумон мекунам шоиста бояд қудрати худро исбот карда тавонад, чун фурсат ҳаст дар голден скоп. бале ба вақти изофа акнун таваҷҷӯҳ мекунем. вале дар охир ё ҳамон фурсатҳои охирини вақти маъмулӣ мо шоиста будани Брачевро мушоҳида кардем. бисёр паҳлавони сазовор ба ростӣ дар даврҳои аввалу дуввум бисёриҳо ба он назар буданд ки рақибони Брачев он қадар қавӣ нестанд. аз ин хотир ин паҳлавон бо осонӣ ба ин марҳила роҳ ёфт. вақте ки дар муқобили ин чеҳраи саршиноси рақами 7 сайёра ки дар бозиҳои олимпии Токио 2020 ба мақоми 7 даст ёфт, аллакай исбот кард ки паҳлавони Россия бисёр ҳам варзишгари сазовор. вазъият боз ҳам андаке бубинед ки чӣ гуна ҳолати худро боз ҳам таҳти назорат вазъиятро ҳам бартараф карда тавонист. имрӯз теъдоди мухлисон чун гуфтем ки нисбат ба 2 рӯзи аввал хеле зиёд аст. бале ва ман гумон мекунам агар тавонем ҷоми Осиё ва гран-приро агар баргузор кунем дар солҳои оянда, ин толор ин маҷмӯаи варзишӣ моломол аз ҳаводорону алоқамандони ҷудо хоҳад шуд ва гумон мекунам барои федератсияи ҷаҳонии ҷудо ҳам як саҳнаи бисёр таърихӣ. ва бубинед чӣ амалкарди ҷаззобе як томое насуми гаеши буд. ба гумонам чӣ гуна камарбанди ҳарифро қапид ин варзишгари федератсияи Россия Брачев буд ки воқеан шоиста будани худро исбот кард ва ба ҳамин тартиб ба финал рафт. ва Каримхон медонед ки барои чӣ инқадар амдӯҳи зиёди мухлисон кафкӯбиҳои бештар ба хотири он мекунанд? ки аз Бегмурод бисёр ҳазар доштанд ки бо Темур Раҳимов рӯбарӯ нашавад. шояд ба хотири интиқоми шикасти қаблӣ бисёр ҳамон. ва акнун марҳилаи ниҳоӣ марҳилаи хеле вазнину сангин хоҳад шуд. бале марҳилаи ҷаззобу диданӣ. дӯстони азиз, шабакаи телевизиониро пайгир бошед то иттифоқоти муҳими варзишии рӯзро бо ҳам бубинем. бобинед суми гаеши ба чӣ шакл рақам хӯрд, худро пӯшнокӣ ба қисмати татами афканд. ин ҳам аз зумраи усулҳои қурбонӣ ба шумор меравад, чунки дар ҳоле ки агар инҷо Олтибоев метавонист ҳарифро фишор бидиҳад ва корро тамом кунад, вале
дар дастаи вазни 90 килограмм исроил раҳимов бо ҷудугии кабуд дар баробари абдулло абдуллоев. ин чеҳраҳо дар рақобатҳои гузашта ҳам шоиста буданд, ба виҷа худи исроил ки мо то дидем то марҳилаи ниманиҳоӣ рафта буд, на то марҳилаи чаҳорякниҳоӣ рафта буд. ин чеҳра ки ҳаст исроил, бале, то марҳилаи ниманиҳоӣ рафт исроил раҳимов, бале, ва аз чаҳорякниҳоӣ абдулло абдуллоев баромад. ба ҳамин тартиб як лаҳза танаффус аст, дӯстони азиз. ин ҳам исроил раҳимов ки гуфтем ва таи солҳои охир дар ҳирфаи ӯ ба назар мерасад ки як ҷаҳише рақам хӯрда бошад, ки ба виҷа дар ҳамин ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин чизро мо мушоҳида кардем. устодон ҳам рӯи тасвир ё монитор худро мебинанд. воқеан ин маҷмӯаи варзишӣ ба ин шарту шароит, ба ин сатҳ маротибаи аввал ҳаст ки воқеан ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ин ҷо баргузор мегардад. як маротиба чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд ва ин мусобиқаҳое ҳаст ки воқеан дар сатҳи байналмилалӣ баргузор мешаванд, дӯстони азиз. ва бо доштани чунин маҷмӯаи бошгоҳи варзишӣ ки дар замони соҳибистиқлолӣ туфайли ҳидояти пешвои муаззами миллат ва раиси муҳтарами шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ ба мардуми шарафманди тоҷик ҳадия шуд, воқеан як тӯҳфа, як инъоми арзишманде ҳаст. ба ҳамин тартиб муборизаи Абдулло Абдуллоев ва Исроил Раҳимов шурӯъ мешавад ва бубинем натиҷа чӣ хоҳад шуд. исроиле ки гуфтем як вокунише дар ё як ҷаҳише дар омӯзиши ӯ дар бахши фанун ба назар мерасад, вале Абдулло Абдуллоев ҳам ҳеҷ камие надорад, нисбатан ҷавонтар аст ва вақт нишон хоҳад дод нерӯи ҷавонӣ ё қудрати таҷрибаи истеъдод кадоме аз ин ду гӯем ҷабҳа ё ду тараф дар баробари ҳамдигар пурзуртар мебароянд, инро вақт нишон хоҳад дод. ба ҳамин тартиб рақобати нишони биринҷи аввал дар миёни варзишгарони тоҷикистонӣ сурат мегирад. ба Абдулло Абдуллоев як корди зарди ҷазо дар ҳамон лаҳзаи аввал доданд ва партоби болои шона ҳамон равиш ё наҳваи сеоенаге ки бисёр ҷолиб ҳаст дар сурати иҷро шуданаш. ин шева ба ин тариқ иҷро кардани ҳаракат ё усулро чанд маротиба дар марҳилаи муқаддамотӣ ҳам Исроил анҷом дода буд, вале муваффақ. вале дар ин бахш иҷрои Сумигаеши ба Исроил як имтиёз ба армуғон меорад ва пешсаф мешавад дар 1.5 дақиқаи вақти маъмулӣ. توجه میکنیم اکنون دوستان عزیز با رقابت نوبتی برای دریافت مدال دوم برنجی. اکنون عوض مرادوف ورزشگری که چون تلاشش هم در مبارزه نیمه نهایی این وزن 90 کیلو ثمرآور نشد. اسرائیل رحیموف ها را با موفقیت انجام داد بدون یک ناکامی. این پهلوان با دریافت مدال برنجی شرفیاب کرد. 3 غلبه، 1 ناکامی و با همین ترتیب نماینده تاجیکستان برنده مدال اول برنجی وزن تا 90 کیلو گردید.
دو پهلوانی که میبینیم با خلعت کبود است از رقابت نیمه نهایی همین وزن نتیجه بهتر به دست نآورد. در مقابل کامرانشاه استوپریون مغلوب شد، به این مرحله آمد و دوستان وقتی که در مقابل رحیموف اسرائیل ناکام شد در واخوری 4-1 نهایی، بعدا در سبقت تسلل بخش هم پهلوان دیگر تاجیکستانی را مغلوب کرد و به این مرحله آمد. یعنی آمدن هر دو پهلوان ازبکستانی اندک تفاوت دارد، یکی مستقیما است واخوری های نیمه نهایی و دیگری توسطی یک غلبه حق مبارزه را در این مرحله پیدا کردند و داور حالا هم برای صورت افزایی یعنی جالبتر صورت گرفتن رقابت های این مرحله مدال برنجی به هر دو شده فکر میکنم که این طرز نیروسنجی باز هم به نفع دوستان بود، چون که دوستان چنین می نماید که مشورت بود در خصوص نیروسنجی نکردن همین مرحله و با همین ترتیب دوستان چون رقابت این دور هم خوب انجام داد با دریافت مدال برنجی شرفیاب شد پهلوان ازبکستانی هموطن خود را. آنچنان ببینید که خود را آزاد گذاشت رقیبش. به هر نوع اینجا هم نتیجه است و داور دقیقا این را هم ایپان بها گذاری میکند. دیگر از این هم ایپان در میدان امروزه دیدنش در گمان است. بسیار جاذبیت، یک جالبیتی مبارزه در این لحظه ها به نظر میرسد. مرحله نهایی وزن تا 90 کیلو را اکنون ما تماشا میکنیم که چگونه پهلوان جمهوری تاجیکستان کامرانشاه استوپریون و حریف او جندریف از جمهوری ازبکستان میدانداری میکنند و این پهلوان ازبکستانی به گروه سی شامل بود و در دیدار اول حکمت اللهیوف ورزشگر ناحیه شهر نو از جمهوری تاجیکستان را مغلوب کرد. جندریف در مقابل اولیموف هم این پهلوان ازبکستانی غلبه به دست آورد. در واخوری نیمه نهایی محمد فرهادوف را دچار شکست نمود و به این دور راه یافت. کامرانشاه استوپریون در دیدار اول آزاد بود. پهلوان قزاقستان پاک سرگی را هم در خیلی فرصت کوتاه دچار شکست نمود. موین آریپوف رقیب پهلوان تاجیکستان در مرحله نیمه نهایی بود که او را هم مغلوب نمود و به دوری فینالی برآمد. اکنون در این مرحله تماشا میکنیم که چی اصول چی تاکتیک پیشه کرده می شود و کدام از این پهلوانان به مقام افتخاری ارزندند. دو پهلوان کشورهای همجوار دوست و برادر تاجیکستان و ازبکستان که امروز در هشتمین مسابقات بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مرحله نهایی برآمدند و امروز هم یک روز تاریخی برای مردم شرفمند تاجیکستان است که روز جشن زبان مادری است و شکر از فضای آزاد و آباد وطن محبوب ما تاجیکستانی عزیز که خدمت‌های شایسته سرور معظم ملت در این سمت در این زمینه و در باقی ماندن شهرت و نفوذ زبان مادری خیلی بزرگ است و امروز هم ما افتخارمندانه از این لحظه های جالب سخن میگوییم. با زبان ناب تاجیکی شرح پره رقابت های تمام مسابقات فراقاروی و جهانی را اینجا هم منظور بینندگان میکنیم که این هم بار دیگر از تاریخ پرغناوت زبان ناب تاجیکی درک میدهد. رقابت در این فرصت میبینیم که باز هم جالبتر می شود
суҳуроб раҳимов ба комроншоҳи устопириё барои он иштибоҳаш шидо дод ва акнун ин раванд ҳоло он қадар мақбули комроншоҳ нашуд. мубориза дар марҳилаи ниҳоӣ боз ҷараён мегирад. паҳлавони ӯзбекистонӣ чун ҷандреев дар мавриди ба ин марҳила роҳ ёфтанаш ҳарф задем. дигар бора ҳамон лаҳзаи андаке пешинро ҳам биёд як бори дигар бубинем. ва ин лаҳзаи охирине буд ки чаро комроншоҳ худдорӣ кард. ҳоло мате ё истед амр набуд ва шидои комроншоҳ бекор карда мешавад ё чи лаҳзае ки андаке таваққуф шуд. касбияти ҳарду паҳлавон хеле намоён аст. аз ҷониби ҳарду варзишгар ҳам ҳаракатҳое ки ба хотири боз ҳам беҳтар анҷом ёфтани ин нирӯсанҷӣ бошад ҳаст ва комроншоҳро инҷо дигар бора мебинем ки худро озод гузошт. паҳлавони ӯзбекистонӣ дар муқобили ӯ боз инҷо ҳам андаке фишорро дучанд карданӣ буд ва акнун комрон бо як ҷиддияти дигар таваҷҷуҳ мекунад. он че ҳаст дар майдон бояд бо самимият ва ба эҳсоси бузурги ватандорӣ нишон диҳад ки ҷоизаи тиллоӣ ва ҷом дар тоҷикистон боқӣ монад. бисёр ҳам дақиқаи дуюм андаке барои тақвияти малака беҳтар нишон додани ҳамон усулҳои хос ба гӯшини ҷудо ин фурсат ҳам фароҳам ҳаст ва дигар боро комроншоҳ дар ҷараёни мубориза ба ин самт эътибори зиёд медиҳад. ва ҷандреев варзишгари хилати кабуддошта меҳмони мардуми тоҷикистон ин аз кишвари ҳамсояи мо ӯзбекистон аст. ҳоло комроншоҳ як ҳаракати дигарро ҳарду паҳлавон ҳам барои ба вуҷуд овардани имконияти хуб ё фурсати мусоид талош карда истоданд. лекин ба ростӣ хавфи наздик омадан инҷо ҳам ба назар мерасад ки паҳлавонон фосиларо бисёр хуб риоя мекунанд. ҳар як амал ҳар як ҳаракат боз ҳам вақти махсуси худро дорад ва боз ҳам инҷо ҳаракати хоси худро дорад. барои ҳамин комроншоҳ ҳоло ҷиҳати дарёфти ан ҳамин самт бештар мубориза мебарад. паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳам як усули сари китфро руҷӯъ кард ки хуб оғоз кунад, аммо комроншоҳ имконияташ надод. аз қисмати дохилӣ ба ин тартибе ки қаблан комроншоҳ ҳарифонашро дучори шикаст мекард, аммо дар муқовимати ҳарифи пурқувваташ ҳоло ин усул он қадар хуб иҷро намегардад ё ба матлаби ниҳоии комроншоҳ рафта намерасад. дигар бора боз ҳам ба ҳамин самт эътибор медиҳад. дигар бора ҳам мехоҳад дар раванди талош довар фикр мекунам ба ҳарду шидо бояд диҳад барои кашол додани вақте ки инҷо ҳам хеле бенатиҷа аст. ҳоло як лаҳза баъд ёне ки камарбандро инҷо ҳам ҷандреев дуруст мекунад ва фикри довар шидо ба ҳарду. бале дақиқан тақвият такмили ва бештар ҳаракат лозим аст. ҳаракати мақсаднок, яъне заҳмате ки натиҷабахш бошад. бо ҳаракатҳои бардурӯғ бо он шаклу усул ҳоло инро мо надидем, лекин баркандани ҳар як қапиданҳои якдигар гоҳ-гоҳ ин ҳолатро ҳам бисёр дар ҷудои нозук аст. ҳалака 1, 2, 3 боз дигар самт ва пайваста боз ба ҳамон вақти изофа таваҷҷӯҳ мекунем ба имтиёзи тиллоие ки ба кадоме аз ин паҳлавонони кишвари дӯсту бародар насиб мегардад. чаҳор дақиқаи вақти маъмулӣ ҳарду ҳам мубориза карданд. аз назари ҳаракоти маъмулии тактикӣ ҳарду ҳам
яксон ҳаст натиҷа бо ду корди зард як учиматаи маъмулии Комроншо ба назар мерасад ки самарабахш набуд ва ҳариф ҳам ба ҳамон зидди учиматаи ҳариф осотовгарӣ ва ба ин тартиб бубинед чӣ ҳаракоти ҷаззобу диданӣ чеҳраҳои начандон шинохташуда ба ин шева ҳарифони номошиноро партоб мекунанд, вале ба ҳар ҳол амали варзишгари Узбекистон гумон мекунам шоистаи таҳсин буд, чунки касе интизор набуд ки чунин вокунише аз сӯи паҳлавони узбекистонӣ дар ин ҷо рақам мехӯрад. Авазмуродов дар сурати паюпай ба чунин ҳаракот агар шарафёб шавад, пас эҳтимол дорад ки ӯ як гом пеш бардорад. бале ҷандриев ки дар марҳилаҳои гузашта низ бо иқтидор ва бо ҳамон ҳаракот ва қудрати фавқулодаи худ зоҳир шуда буд, ин бор ҳам дар баробари 2 карат қаҳрамони бозиҳои Осиё ва 3 карат барандаи гран-при дасту панҷа нарм мекунад. Пойзаниҳои Комроншо аз як самт ба як самти дигар, вале ба шикам афтидани ин варзишгари ӯзбекистонӣ гумон мекунам корро ҳал нахоҳад кард. Рақобат идома меёбад ба гумонам, чунки варзишгари Ӯзбекистон ҳам дар гузашта чунин иҷрои кор дошт, вале ба ҳар ҳол вақт нишон хоҳад дод ки кадоме аз ин ду чеҳраи бо истеъдод, ду паҳлавони бо маҳорат, агарчи дар иҷрои ҳаракоти партоби болои шона ба сони як, вале дар бахши асикоми ваза пои варзишгари Ӯзбекистонро бубинем чӣ гуна ҳаст. На, муваффақият омоз нест, вале партоби болои шонаи Комроншо бисёр ҷаззоб буд. шӯру шавқи мухлисон ҳам зиёд мешавад. Дар сурати муваффақият Комроншо 2 бор паюпай барандаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад буд. дар вилояти Суғд ҳам баранда шуд, вале дар соли 2021 низ феълан дар финал ҳаст. акнун боз ҳам истеъдод ва маҳорати даргирии Комроншо, пойзаниҳои ба мавқеъ, партоби болои шона, иҷрои усул довар манъ мекунад. шӯру шавқи мухлисонро бубинед. шояд ба хотири сеюмин шидо корди зарди ҷазо додан ба варзишгари Ӯзбекистон, вале доварон ҳам хомӯш ҳастанд. гумон мекунам бо адолатона амал доранд доварон то ин ҷо ва ба ҳамин тартиб Комроншо боз ҳам сареият ё ҳамон суръатафзоӣ дар айни гирифтан дорад. бубинед аз як самт ба самти дигар, вале манъ мекунанд, рақобатро манъ мекунанд. сеюмин шидо шояд ба варзишгари Ӯзбекистон. бале вақте дар майдони ҳариф рақобат мекунӣ, бояд як сару гардан аз ҳариф боло бошӣ. ин гуфтаи Саидмунир Раҳимов буд ки ба варзишгари Ӯзбекистон тааллуқ дошт. Комроншо имрӯз дар бахшҳои партобӣ фарқкунанда буд. агарчи партобҳояш ҷаззоб, ҷонона набуданд, вале ба ҳар ҳол аз лиҳози тактикӣ бисёр амалкарди хубе дошт ва барандаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни то 90 килограмм буд.
ها اومدن، چون خودشون تا 150 کیلوگرم وزن داشتن در زمان قهرمانی هنرنماییشون. بیشتر قبلا پهلوانان گران وزن هم محمدالله عبداللهیف چند تن از چهره‌هایی که ما میدونیم در وزن‌های گران میدانداری میکردند. و بیاد یک بار دیگر ما توجه میکنیم به دستاورد ورزشگرانی که حالا برای جایزه های افتخاری مدال های برنجی و باز هم در مرحله نهایی تلاش میکنند. کارگردان های ما فیروز بختی بک و همچنین بخشی نوارهای تکراری کامران نوروف این لحظه ها را منظور ما میکنند و بعدا ما توجه میکنیم به رقابت لحظه که این امید در خصوص هنری امید اندک پیشتر هم حرف زدیم. یک لحظه توجه کردیم به این حالت های خیلی مساعد، فرصت های جالب و اکنون بیاید ما با نیروسنجی پهلوانان برای دریافت مدال برنجی و وقتی که براچف پهلوان روسیه نماینده ازبکستان اولتیبویف را مغلوب کرد، اولتیبویف بگمراد بعدا آن همین چهره مستقیما برای دریافت مدال برنجی حق مبارزه را پیدا کرد و پهلوان بلاروس در واقع قبلی که در سبقت 4-1 نهایی از پهلوان تاجیکستان تیمور رحیموف شکست خورد و بعدا این ورزشگر هم با امید کمالوف در سبقت تسلا بخش رقابت کرد، کامیاب شد و به این مرحله راه خط گرفت. حالا اکنون ما مبارزه این دو پهلوان رو تماشا داریم و بسیار هم ورزشگری ازبکستانی در 1 دقیقه در خیلی فرصت کوتاه حتی در 14 ثانیه حریف را دچار شکست کرد با همون اصول خاصی که قبلا ما گفتیم که پهلوان ازبکستانی بگمراد بسیار آن را در سطح بلند کسبی استفاده میکند و دقیقا هم این گفته ها را در 26 ثانیه در 14 ثانیه و در 26 ثانیه چون لحظه که یک بارگر بیاد بله بسیار هم فرصت مناسب امکانیتی آن همون اصول سر کتف در روند مبارزش خیلی بر علا درخشید و با آسانی حریف را مغلوب کرد و اولین مدال برنجی را در این مسابقه به دست آورد. باز دیگر بار به همون چهره ها توجه میکنیم. بعد این باز هم رقابت دومی ورزشگران برای دریافت زینه سیوم افتخاری آغاز میگردد و محمد رو دیدیم که وقتی به میدان اومد در سبقت تسلا بخش فردوس نسیموف از مبارزه دست کشید. این تلاشی باز هم محمد و پهلوان ازبکستانی در مجموع همین وزن 90 کیلو رو هم یک لحظه منظوری ما میگردانند و بعدا ما با نیروسنجی پهلوانان گران وزن برای دریافت مدال دوم برنجی توجه میکنیم. المرادوف فکر میکنم درست است. نوارهای گلچین یا گلچین از بهترین رقابت ها رو تماشا کردیم، لحظه ها رو و فعلا ببینیم ورزشگر ازبکستانی در برابر این چهره جوان تاجیک با صحنه رقابت میبراید. ابراهیم المرادوف محمد اکنون در رقابتی که چون اونجا انجام داد و بعدا هم از پهلوان دیگر ازبکستانی ناکام شد و حالا میبینیم که ابراهیم المرادوف یک تن پهلوان خیلی جوان، این چهره هم در سبقت تسلا بخش در واقع 4-1 نهایی از اولتیبویف مغلوب شد و بعدا در نیروسنجی تسلا بخش کامیاب گردید و حالا اکنون برای مدال برنجی تلاش میکند با پهلوانی ازبکستانی که بله بختیاروف این هم از همون زیرگروهی بی بود که در واقع نیمه نهایی از تیمور رحیموف شکست خورد.
бахтиёр ба осонӣ ғалабаро ба даст овард. бале партофташам бахтиёров имрӯз бисёр аз лиҳози фаннӣ ё иҷрои усулҳои ё зарбаҳои фаннӣ бисёр варзишгари бо истеъдод буд, ҳамон гунае ки мушоҳида кардем ва ба ҳамин шакл дар умед камоловро ҳам як партоби бисёр ҷаззоб кард ки шояд аз зумраи беҳтарин партобҳои рӯзи поёнӣ бошад. бале ин ҳамин лаҳзаи охирин акнун ба ҷуз ин партофт акнун охирин дидор моро дар пешад. Бисёр қувваи изофа бубинед акси амалро оҳиста бо дасти росташ фишор дод ва акнун иброҳим Элмуродов ба тахтапӯш рафтид ва бахтиёров ба осонӣ медали биринҷиро ба даст овард. Ду медали биринҷӣ насиби паҳлавонони Узбекистон шуд. Акнун мо ба марҳилаи ниҳоӣ акнун таваҷҷӯҳ мекунем. Инҷо паҳлавонони тоҷик ба истиснои Темур Раҳимов дигар ҳама ноком шуданд, медалҳои биринҷиро ҳам аз даст доданд ва дар ин вазн ду медали биринҷӣ ба паҳлавонони гаронвазни Узбекистон насиб гардид ва акнун Темур Раҳимов бо ҳамроҳии Брачев, варзишгари Федератсияи Россия ки Олтибоевро шикаст дод, ҳоло ба майдон мебароянд ва акнун ин охирин нирӯсанҷӣ хоҳад буд ва бо ҳамин ҳаштумин мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом мерасад. барои ба майдон омадани дучеҳра андаке фурсат ҳам ҳаст ва дар ҳақиқат Али Мардонов ки мо ин Сайҷамол дар соли гузаштаи ин ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар финал бо Комроншоҳ мағлуб карда буд ва дар вилояти Суғд бале як рақобати бисёр баҳсбарангезе ба миён омад дар он ҷо. бале ва дар ниҳоят Комроншоҳ пирӯз шуд. ба ҳар ҳол паҳлавонон воқеан наметавонанд бидуни ҳузур доштан дар инҷо тасаввур кунанд. чеҳраҳои саршиноси паҳлавонии тоҷик дар салони баргузорӣ ҳузур доранд. Сарахон Эмомов, бале бунёдгузори ҷудои тоҷик ҳам дар ҳамин ҷо аз субҳ чун дар ин ҷо ҳузур дошт, шояд каме ҳам хобаш Ахтам Раҷабов. вале феълан маросими тақдими ҷоизасупориро баргузор мекунанд. дӯстони азиз, маросими тақдими ҷоизасупорӣ дар миёни варзишгарони дастаи вазни то 90 килограмм баргузор мешавад ва ин ҳам як тасвири умумӣ аз ҳузури мухлисон ва ташвиқгарон ва чеҳраҳои саршинос Исроил Раҳимов, Достон Мейнев ва ҳамчунин Комроншоҳи Устопирён ва Ҷандриев Сабруллоҳ, варзишгари ӯзбекистонӣ. Ҷандриев Шермуҳаммад, варзишгари ӯзбекистонӣ бас болои саку ё зинаи ифтихорӣ хоҳанд баромад. бале инҳо буданд чеҳраҳои хуштоле ва варзишгарони бо иқболи дастаи вазни то 90 килограмм ки дар ин рӯзи рақобатҳо нисбат ба дигарон толеашон баландӣ кард, бо рахшандагӣ дар баробари ҳарифони номошно ва бо истеъдод тавонистанд ки то ин ҷо бирасанд. бубинед ду паҳлавони ӯзбекистонӣ ва ду паҳлавони тоҷикистонӣ ва паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳам дар ин вазн хеле Авазмуродов ҳунари беҳтар нишон дод ва гирифтани медали биринҷӣ мушарраф гардид ва Ҷандриев ин паҳлавоне ки дар марҳилаи ниҳоӣ баъди шидои сеюм ноком шуд ва Нориён Парвиз ноиби президенти Федератсияи гӯштини ҷудои мамлакат ба ғолибон тӯҳфаҳоро тақдим мекунанд ва имрӯз ҳам фазои хеле идона буд дар ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишӣ дар рӯзи ҷашни
ایدی زبان و واقعا هم این شایسته افتخار و به همه مردم شرفمند تاجیکستان این روز مقدس، این عید مقدس و این روز فرخنده مبارک باشد. کامران شاه البته به ما یک تحفه ارزنده کرد، مدال طلای هشتمین مسابقه بین المللی باید به جودو برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دستن در کاران البته باز هم به تحفه های خاطروی مکافات پولی غالبان را قدرشناسی میکنند. این هم یک نوع هوسمند کنی به غالب 30,000 سومانی تقدیم میگردد، به برنده مدال نقره 10,000 سومانی و به دو جایزه دار مدال برنجی 5,000 سومانی تحفه کمیته تدارکات قدرشناسی شد. حالا به شرافت پیروزی کامران شاهی استوپیریان بعد سپاریدن جام سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا خواهد داد. برای همه پهلوانان که در این روز رقابت‌های خیلی هم زیبا رو برای ما نشان دادند. بار دیگر غلبه مبارک باشد و همکنون رقابت آخرین قوازمایی در وزن جمع 90 کیلو برای مدال طلا پهلوانان آماده باشند. رحیموف تیمور تاجیکستان، براچف انتون روسیه. همین ترتیب دوستان عزیز مراسم اهدای جوایز رو تماشا کردیم. در دسته وزن 90 کیلوگرم جام در تاجیکستان ماند. همچنین در دسته وزن 81 کیلوگرم همچنین، یعنی در دو دسته وزن رقابت ها تاجیکستانیان پیروز شدند که البته این فولی نیک است. در مرحله هشتمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو و یک رقابت دیگر مانده است. میان سنگین وزن ها تیمور رحیموف مبارزه خواهد برد و کامران شاه استوپیریان از جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با خاطرات نیک در حرفش در صحیفه تاریخ خواهد ماند. و به همین ترتیب دوستان عزیز آخرین رقابت سنگین وزن ها رو با هم خواهیم دید. مرحله نیمه نهایی معذرت خواهی میکنم، مرحله نهایی یا رقابت فینال. به همین ترتیب پهلوان ناماشنای تاجیک به میدان رقابت وارد خواهد شد. همان تعداد مشتاقان، هواداران و علاقمندان به جودو که از آغاز رقابت یا از آغاز مرحله
ниҳоии рақобатҳо дар ин ҷо ҳузур доштанд, то лаҳзаи поёнӣ майдонро тарк накарданд. ва ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, марҳилаи ниҳоӣ, чеҳраҳо омодаи баромадан ба рақобати ниҳоӣ ҳастанд. бубинед чӣ ҳиссе дорад вақте мухлисон дар монитори вижа ё махсуси ин маҷмӯа худро мебинанд. имрӯз яъне дар толори бошукӯҳи саҳнаҳои рақобати ҷаҳонӣ худро эҳсос мекунанд мухлисону алоқамандон ва албатта варзишгарон, мураббиёне ки инҷо ҳастанд, дар толорҳои бо азамат, бо шукӯҳи хориҷ аз кишвар буданд, вале дар ин ҷо эҳсоси воқеан хубтар хоҳанд кард. Зариф Назриев довари дараҷаи байналмилалие ки дар ин рақобатҳои ҷоми президенти ҷумҳурӣ мунсифона ва бидуни тарафгирӣ аз рӯзи аввал доварӣ дошт ва рақобати ниҳоиро маҳз ҳамин ягона довари дараҷаи байналмилалие ки феълан дар ҳамин рақобатҳо ба сифати довар ҳаст, доварӣ хоҳад кард ё қазоват хоҳад кард. ва як лаҳза таваққуф дар рақобати ниҳоӣ ҳаст. Ба ҳамин тартиб ин ду чеҳра ки ҳамакнун мушоҳида мефармоед, бинандаҳои азиз, гулчине аз нукоти ҷаззобу барҷастаи онҳоро мо ҳам бубинем. ин рақобати ниманиҳоӣ буд ки Темур Раҳимов ҳарифаш аз Ӯзбекистонро мағлуб кард ва ин қаблтар аз он учиматаи авҷи аъло буд ки бисёр ҷаззобу диданӣ иҷро шуданд ва қаблтар аз он низ Темур Раҳимов амалкарди ҷаззоб дошт. ин варзишгари ҷавону умедбахши тоҷик воқеан таи чанд соли охир ки дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонӣ аз худ дарак дод, ба бозиҳои олимпӣ туфайли ҳунару истеъдоди худаш роҳ хат гирифт ва шоиста рақобат кард. ва ҳамонтар ки устод Али Шарифӣ ҳам ишора карданд, вале бо як ҳарифи бо қудрат дар рақобати аввал дар бозиҳои олимпӣ даст ба гиребон шуд. бетакун таваҷҷӯҳ мекунем чӣ гуна Темур Раҳимов ин марҳиларо тай кард. дар як давру зод буд, дар даври дуюм Давлат Назриевро шикаст дод, дар рақобати чорякниҳои паҳлавони Беларусро ҳам аз садди роҳаш ба осонӣ бартараф намуд. Бахтиёровро паҳлавони ӯзбекистониро дар вохӯрии нима ниҳоӣ шикаст дод ва ба ин марҳила ба даври ниҳоӣ баромад. Антон Брачёв, ин паҳлавоне ки дар рақобати аввал ҳам намояндаи Тоҷикистон, дар дори дуюм ҳам Ҷураев Озодбекро мағлуб намуд, дар рақобати сеюм Фирдавс Насимовро мағлуб кард ва дар рақобати чаҳорум боз ҳам Олтибоевро дар вохӯрии ниманиҳоӣ мағлуб намуд. Як паҳлавони хеле маъруф Бекмурод Олтибоев ки кас гумон надошт, мухлисон ҳам ин фурсат, ин лаҳзаро интизор набуданд, ҳамин тарз шуд. ва акнун мебинем ки дар майдони имрӯза Темур бо ин варзишгари қавии Федератсияи Россия чӣ корро анҷом медиҳад. Дар дақиқаи аввал акнун паҳлавони мо ба ҳуҷум гузашт ва намояндаи Россия андаке ақибнишинӣ дорад ва канор меҷӯяд. осеб дида бошад ё чӣ гунае ки аллакай дар муборизаи шадиди Темур тоб овардан натавонист, аммо рақобатро идома хоҳад дод. Темур бисёр ҳам ҷавони ботамкин шидо мегирад паҳлавони Федератсияи Россия. Темур акнун аз ин ҳолат аз дақиқаи аввале ки хеле руҷӯъ кард, таваҷҷӯҳ намуд барои фишороварӣ дар муқобили Антон. акнун ин охири кор нест, акнун ибтидое ки чун дақиқаи аввал ва Темур дигарбора ҳам бисёр пешпо, як ҳаракати хеле беҳтарро боз ҳам метавонад. ҳоло бубинед ба пои рост Темур ки дуруст аст, бисёр ҳам ҳамлаҳояш беҳтар аст. намояндаи Федератсияи Россия акнун ҷиддӣ ба дифоъ гузашт, ҷиддан.
تیمور رحیموف ببینید سوتوگاری رو استفاده کرد در همون لحظه اول موفق شد همون حلوکی بیرونای معمولی گشتینی میلی ما در بخشی اصلی کمی وزن از چنگ او رها یافتن در گمان خواهد بود. به همین ترتیب تیمور رحیموف امروز بسیار شایسته پیروزی به دست آورد و یک نقطه رو می‌سازد یادآور شد که تیمور رحیموف از زمره ورزشکاران سنگین وزن تاجیک که در رقابت‌های جهانی از خود به صفت یک ورزشکار شایسته و با استعداد طرف داد. یعنی هر پیروزی به دست آورد دیگر جای شک و شبهه برای هیچ داور نبود. یعنی با سه شید و با یگان حرکت تکتیکی وقت کشی نکرده فقط به حمله می‌گذاشت. برانچیف هم ادای احترام گذاشت. بسیار هم تیمور رحیموف این فرصت هم بسیار جوان مردانه عمل رفتاری شایسته کرد که نسل آینده هم تماشابین هم یک فرهنگ فراستی و انسان کامل بودن این چهره رو دیگر باره ثابت میکنند. بله این نکته مهم جودو فلسفه جودو هست که واقعا باید هر یک ورزشکار دارای آن باشد. بله صمیمانه این چهره رو مظفریت تمام مردم تاجیکستان رو در هشتمین مسابقه بین المللی تبریک میگویم که البته جایزه های ارزنده اگر در حیات دستوی هم اگر ما اینجا توجه خلاصه‌گیری دستاوردهای سه روزه این پهلوانان کنیم منتخب تاجیکستان و در یک زمینه اول مشرف گردید و پهلوانان دیگر نتوانستند که البته از ما اندک افضلی و برتری داشته باشند. هر دو پهلوان هم با صمیمیت با صداقت شایسته دستفشاری کردن و واقعا هم فلسفه غنی جودو رو ما در اینجا دیدیم و امیدوار هستیم که در رقابت‌های سال‌های آینده این مسابقات با شکوه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با حضور بیشتری ورزشکاران از کشورهای همسایه و جهان برگزار می‌گردد همانگونه که در سالهای اول ببینید حدود 20-22 کشور اشتراک میکرد پهلوان‌هایش در آنجا و جذابیت بیشتر بود و همین گونه مسابقه ها هستند که آهسته آهسته به جام آسیا یا کوبک ایژا برگزار میشن. بعد از آن بر رقابت های تقویمی فدراسیون جودو شامل میشوند که واقعا نفوذ و در سراسر دنیا باز هم بلندتر خواهند برد. جانی بیگ، یوری بیگ، سعید میرزایف چند تن از چهره‌هایی که آنهایی که سرسپرده پهلوانی هستند. میرزراب لایقوف دیروز ناکام شد در وزن تا 81 کیلوگرم. جوان است گمان میکنم. بله. سنت الله لایقوف هم دیروز ناکام گردید از حریف خود. و امروز باز هم چهره‌های دیگر رستم رحیموف برادر مرحوم سعید مومن رحیموف و سعید مراد دولت و چند تن از پهلوانان سابقی که امروز به شهر دوشنبه آمدند از ناحیه تیمور ملیک و از دیگر مناطق کشور 21 90 و جمعی 90 کیلو ما غالبان رو البته به شما معرفی کردیم و از شهامت و از شکوه بزرگ این مجموعه با شکوه حرف زدیم که امروز هم دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و مخصوصا رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت تقویت یافتن ملکه ورزشگران نمودهای المپی نمودهای مخصوصا روز 12 سپتامبر با ابتکار به واسطه رئیس شهر دوشنبه و فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری که شهامتش رو تا کنون گشتین ملی تاجیکستان نظیر یاد نداشت. بسیار هم در حقیقت آن روز 12 سپتامبر روز تاریخی و روز بسیار ماندنی در خاطرات مخلصان ابدا باقی میماند که نماینده 12 کشور دنیا و با اشتراک بیش از 20,000 نفر مخلص در نوروزگاه پایتخت چگونه گشتین تنتنه کردن 1 ساعت و 2 ساعت بیش از 7 ساعت. حالا مراسم جایزه سپاری بله مراسم تقدیم جایزه سپاری رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان تحفه ها را به غالبان تقدیم خواهند کرد و ضمن برآمدن اگر مشاهده کرده باشید
علی شریفی ما در چهره ورزشکاران لبخند مشاهده میکردیم و همدیگر ادای احترام میگذاشتند و ببینید این از آن دلالت میدهد که امروز قدرت این پهلوانی که به زینه اول برآمد یا جام رو فعلا روی سر میبردارد، همه آنها به زور و توان او احترام قائل شدند. یعنی واقعا با قدرت جوانمردانه حریفان را مغلوب کرد که هیچ جای شک و شبهه تردید برای مهمانایی که به تاجیکستان میآیند نخواهد بود. و فرزند جهان پهلوان سید مومین رحیموف، این سید احتم رحیموف هم و غالبان تحفه ها رو تقدیم میکند، همون تحفه مولیوی و به همین ترتیب باز یک صحنه مهم تاریخی برای این چهره ها بود و همچنین برای مردم شرفمند تاجیک که در آستانه تجلیل روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان این گونه مسابقات بین المللی برگزار می شوند و این صحنه مهم تاریخی واقعا با برگزاری چنین چهره‌بینی ها در یاد مردم شرفمند تاجیک خواهد ماند و همچنین قهرمان بازی های المپی دلشاد نظرов جام رو به غالب وزنی جمعی 90 کیلو تقدیم میکند. درست است. بهترین لحظه ها بودن کریم خان، جالب ترین پرتاب بود. بسیار فکر میکنم که تماشابینان هم طی 3 روز از جریان رقابت های مستقیم پهلوانان کشورهای اشتراک داشته حلاوت بردند. ما امیدواریم که در آینده هم باز با درک بلند مسئولیت اینجا هم جریانی باز مسابقات دیگر شکوه و شهامت و نصرت دیگر میگیرد. خیرالله نظریف، نورالله لایقوف، دلشاد نظرov، سید احتم. حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان. دوستان گرامی، با همین ما جریان رقابت ها را چون مستقیما هم منظور کردیم به انجام میرسانیم. به شما سعادت و سرفرازی تمنا داریم. یادآور میشویم که بار 8م این مسابقات در سطح بلند کسبی در مملکت برگزار گردید و دستاندرکاران هم به انجام این باز هم به خاتمه این توجه میکنند و با همین مسابقات به انجام میرسد و چند تن از چهره هایی که چون معرفیشان کردین در فرجام و گروه ایجادی و تکنیکی تلویزیون ورزش طی 3 روز از این مجموعه باشکوه گزارش را به شما منظور کردم. باقی به شما کامیابی و سلامتی و سرفرازی تمنا داریم. همچنین دوستان عزیز تشکر از علی شریف که امروز با من کریم خان بیگماتوف همراه بود و از شما سپاس که ما را همراهی کردید. تا دیدار بعدی، روز و روزگار بر همه شما خوش.